na je se mi bo ufi o won so buchi a na so edu so mo ya akwankyere no o ma na eso o ma na eso enti enu dia ade a ekoso wo pa ade a ekoso adwaye nyina wo mu ye bi bia wo mu ye ba bia nti onyankopon otia tie a oni makoma mu asem nti no onyame num se menye be fo de ato me so kwa na ja mele na mo kakra de chire me so am si davi me ko Akoma FM mako susu hu achire wo no mu de o meye bi o mu nya fa ho ma o mu nka chire o mu se de o mu ye so ma nyai ya so so bi wo ahoden e wo wadwem wo ahoden e wo nipadua mu ene Akoma Asante Marathon 2024 asanya dru hobiem register abroad wani chemu e wo the fondex of Akoma FM e wo Kumasi City Mall opsitwa anasa obeko Akoma FM social media handles ni nyina obeka link na e obetime so a WhatsApp e 0242253723 bra yenhia namfo yentubrika e wo ahoden mu edane ye memenda 26 October 2024 anapano num pepepe na ya hyase na ba bia hyase e Akoma FM animu haya yɛbɛkɔ kɔwie ɛwɔ Kumasi Papa Yara Sports Stadium agudi epi ɛna dane yɛbɛdi ebi ɛte sɛ arm wrestling after security agencies no ɛba bɛyɛ tag of peace wonim sɛ SHS ahodoɔ ɛba bɛyɛ relay midley ɛwɔ Papa Yara Sports Stadium ɛda no yɛbɛto dame asi dame hene yɛwie a yɛde gyam papa ɛbɛhyehyɛ so Akoma from Asante Marathon for the best of the best your registration eneya Akoma FM 87.9 Kumasi Brasa so bi wo ahoden e wo wadwem wo ahoden e wo nipadua mu ene Akoma Asante Marathon 2024 asanya dru hobiem register abroad wani chemu e wo the fondex of Akoma FM e wo Kumasi City Mall opsitwa anasa obeko Akoma FM social media handles ni nyina obeka link na e obetime so a WhatsApp e 0242253723 bra yenhia namfo yentubrika e wo ahoden mu edane ye memenda 26 October 2024 anapano num pepepe na ya hyase na ba bia hyase e Akoma FM animu haya yɛbɛkɔ kɔwie ɛwɔ Kumasi Papa Yara Sports Stadium agudi epi ɛna dane yɛbɛdi ebi ɛte sɛ arm wrestling after security agencies no ɛba bɛyɛ tag of peace wonim sɛ SHS ahodoɔ ɛba bɛyɛ relay midley ɛwɔ Papa Yara Sports Stadium ɛda no yɛbɛto dame asi dame hene yɛwie a yɛde gyam papa ɛbɛhyehyɛ so Akoma from Asante Marathon for the best of the best your registration eneya Akoma FM 87.9 Kumasi Brasa so bi wo ahoden e wo wadwem wo ahoden e wo nipadua mu ene Akoma Asante Marathon your card ma wo no sem ne ma wo no they never engage him in any way so Debbie okay Debbie on any engage all right enti say yanche wo dia aden na we dwane afi na brongo Ewraba mesi a wo ye frame Aunty Bea ai ya chi me se ma boda mama ya wo me pane me ntwe ne ensan wo ba kon kwa na chi o mesi me busuafo no omuhu nsa fe ya suspect me a ya behu se enye me ene me face ka no omunim se bia the leg of the investigation will go somewhere else na bia na akọchi wo mo ye no wo suspect say we busuafo no na areas kanana sa na madwen ye me adentia onu no otwa sims no nti so otwa sims ne de ma hwan o de mimi din ne de twa sims ne de ma hwan ha okokoko no de o da ya fa ball no fo no ye de na ye kasapa breast cancer nti wo de fa tap no fo no e fa nkwa no okokoko why ana Ewraba ne me kan Ewraba ai ni tie pa sims no otwa de ma hwan e na mo de ye say nti sims no ni nkrofo no otwa sims ne de o de mimi din ni me ID na ni nyina that numbers no wa yeah ni nyina ye Vodafone numbers ni nyina ye Vodafone na toa so e wo mu to mu be fie ha o mu ngasa me ho o me gasa mu ne tiatia me sa akoda nti obi a ne se besuma na nkora na me nana no obi anko obi ani to menu anu o hwia fa me so obi hwemani obi nkasa me ho bibi na me pa wa bontina obi aseme nko eja meti ho sa na mi susu mi di ayro ho na afedie ye no isi asem no bro me so ti me kosofo no ho na de kodia me ma tena ba akonya fie aduasa na tena fie aduasa ne wonya bida wa start yesa
ti me ko na sister bia ba me nche na me ko ja me na me no nko na asam na bro me so ja me ni sister ni tua na mo ye ko na o hyedam nti sofo ye ba ho bo punu no mu no se akora no so ma akora no so bo mu bi na o se di asam na o se pa cho aha ne ba sa ne bo se ne di ani no na o ne mfie ho na se bo punu no mu mo kwato ne fie ho e kwato ne fie ho ti kwato no no na opie bae to opie bae na obusam se di asam na o se pa cho wa bo ba yi nti pese o tu ma me ana mo na akora no tu no enya na mo papa o fie ho mi an ma ye kakra bo mi jaade na mi hyemu afeni etumi efiri fie ho obi kasa ho obi nya bihu ti sofo abase tu ma me na me nko be ye nya de papa e ya de ese nipa abrabo se nipa ni mo nyam ti wudi obo mo de na kan se bi gom so de mi ni hawo tu ma me na me sore nko ai mame me pa chaw na so pam chaw se e de asem de na wa ya wo pam chaw me pa chaw wate me sre fa cha me di nyankopon pa chaw sre wadawro ma fa cha me na me ba ho ani sofo opie kakra oba sofo be man oba me ne mienu be ba be pa chewo esrewo chewo pa na chewo pa na wo pa me se be ye no prepare firi wa na se wo tu afiri ho na me sore nko na wo yi afiri ho ama me ni monyam no samba ana se me kasa kire nkola no ene so samba presla na abige omu ya me ma omu ba sore ne bi ti wo mu na echeche me sa ya me wa ba nchen ha ti as de kodi a wo hu wo me hon be ye nya de papa tuma me man kola me fo mu enya se me ma ba ko nya 18 ka kire no na panyin so ko 30 years mini mo matene fie aduase ni o munya sa bi da kitu anya sa panyin nya sa bi da afeda o ma start ade aye na anu odin ade na mde sa be ka ofie ha obi asem mpe se makoto twene na sa kire sai obi empe mde na fie ha mo bo enti so me pa cha profo ade a wa ye ne de anu odin timi so de oba ye fa ho na mi hu de meye ni okoso anu akoso ha na Jumani ya shawa se woni e ya frustro pe na counter cross bi e ya be se wo pro se wo mpo wa frustro ha no komo no e be ko ye mo bia good afternoon Ediba Akoma Nsam Dwumadie so esan Ediba Onia TV eye Akoma 87.9 na o hwe ye enso e wo Onia TV e wo Enkran Akoma e wo Kumase ye ne Kumase City Mall no e na edi enhwani mu e wo Askwa eye Akoma Nsam a ye de nsem bia bi eba ha yen yesi yensem ne yesiesie yenwa aware wa ha na yenkum nipa so wa ha wasem no eye buo kra na yenim kwan ye befa so a ye besiesie ama bibia akofom boko ene eye ya wada du se ye na mekra ni age esanse ya ne abafo ne ekọ ne yawfo no osa ya na eye yeda nti ene ye mom ya wadafo gina special happy birthday esanse ene eye yeda na ye ka che obia so say adom asom so na otiase de radiase senya otibia no na nase oni be ma no wo ye no anhwa akra na de radiase se wo so wo ye na wo hwe wo ba so a de radiase se wa ma ho de nyansa ne sika o de ehwe wo ba enkomo no eno a na ye bebo ewo Akoma Nsam Dwumadie so no ye mo bibia akwa aba frewunia ne ka chere se Akoma Nsamfo o matena se e fam ho ye hyehyehye ya twe no by force she go talk ya mpne mene o ma ye production enye true cancer ye kan say ya no wo say enkomo e wo fie ha enti ye bebo enkomo no enso na ya ka chere se bosumi October yi bosumi dui eye breast cancer awareness month enti ye motivation bosumi mu die ni nya eye breast cancer ho kasa kire na ye de ebra mu nyina mo amutie yen ene mo amohwe ye enti enne ede na Aunty Bea ene na bedwafo ye be kasa afa ho won say anka me kasa ya imagine senia anka ne honam no esitie no anka skin no senia esitie won say ya na ne pulse no tokro no ededa ho ebie enti hu senia anka no ho na esitie no aha enti beluchi me kan say ya no na o de medie na to so de amame enti sa wo ye oba na wo nofo na o say ho ye smooth trom na so hu say o nofo no tokro no epie ai te say anka ho a enkoye enwom no so dey enkoye mama enkoye papa aha enti so hu sa wo nofo no e ho aye say tokro ne de da ho another one
na ano no adane kasa ano ne kashe mind wo be hu ano na kashe ne biem na wase ehu se skin no enkoye me kan ya sister do nya yanko be yi ne de no ahwese ne de no skin etokro de da ho we de ohu ni ye enti we ne friend no the orange peel skin of breast cancer breast cancerous breast enti unya hu se onofo no tokro na ye sei na onofo ne skin no ho aye sei ya me pa achew enkasa wo gba abre wanti na onofo no eye saa enkasa wo nyini enti na onofo no eye saa enkasa enkura enum enti na onofo no eye saa me pa achew yare ewum yare ewom papa eti wo se ne ano na si aye na da ne sei na era na ye pese ehu nofo na ne ayi no ne po na kan rem no enti sei ene nofo ne kan rem saa ne po ne kan rem saa na ne nyina ye haw ansa na eho no so te se anka honam yi a eno so eye haw mo amuntimi enhwe yen ewo TV so ene Facebook ene TikTok so no wutie yen ewo radio so a sene anka ho esitie no aya na ntokro no hu na kese wu sa anka honam ni no sa wo hwa wo yire no wo hwa wo baba no wo hwa wa kanchuma no na se no nofo ho no sa na tie a me pa che abrantie papa bra ka che wo nua ba no ka che wo maame no ka che wo dofo ne se Aunty Bea ede na bedwafo se wo nofo ho no eye se ya aya na ehaw bi ewo nofo ni mu enti kɔ na doctor fo nurse fo nimdiefo no enhwehwem na yemfa wonto eduro so wei ye breast cancer awareness tips a busumi mu nyina de ye de ema onyame ya doma next week ye de hofo kese bi a ye ka breast cancer wo Ghana ha se dia na ono a na ye boni din ye de no ebeba na ye bedi breast cancer ho kobo na ansa na ono maaye no we ye de prapra kwan mu nti era obaka kakra fa ho ansa na yen so enne yen management omudwumedi omoye ewo breast cancer ho no so ye de atodwa. Okay, Aunty Bea meda se pa na ye metifo aha na ye mo nyina kwa ba omojo so Akoma 87.9 FM so na Afeonia television so na ene se de nyina ye nim se October bosom ne de ye nya simu pe na ye hwe nofo ho nsem ene kukurama eto ema nofum ho nsem na ya na ye hwe ne senti da bia ye ka free adwada na ye tena adwumadie so ya hyase ye ka se entina ho ema ne nyansa esanse mi hu yanka wo hoi obi ani ho a wonya ano aduro nti obi beboa mo wasu ne wa woto boa se na wusu a aya na ye esanse wipa no wo boa onhwe ba bia obedi beginja mo anso wa wotena sena so wo hye odam wasu a unim ko ya befa so a obi masu no aba nti nofo ho nsem ne de Aunty Bea waka ne bebre yesi asopa wo ye nkyala semuti nti yesremo se de bia ye ka ne ye ka no na wodi we ne to so no na me yam hye me kakra se no fo timi yesi dia na je se woni pakro se bia wotina se mane dru se ya na menim de o pra hu wi aso so mbeko na ya na advanced stage nti no we nyina kokobọ ni bia nso aya na yetete ho nti baluchi de to so a ye be hu no wo so se sana me hu video me hu pictures no nyame no kure ni me ya mo sheme se de ho na simi atuatu ntokuru ni bisa me ho se enti ye dan na ntokuru no ba de da ho se yare wo no ye dan na san ntokuru no ba de da ho bebre te se anka ho no nti me no orange peel wo ho nti san ntokuru no ntokuru na de da ho na wie na asa aka hyem kire wana asa aka ko hyemu ha adwen enti yesro me ma ne ndu sa stage na that TV ne so no because enya du say dia wa hwe na wo yadru ewu amna no yenka ema ne emmohu say but ye futuo na yetu ye ho na ye nyina so yatimi ada ye ho so esansa ahoda so hwe ne be ma enti ye pa wo chew ye ma memum ye nua manom ye nananom ye mama eni mpomema no ye se mema kora nya breast cancer nti ye sremo obi anya na afamu die na emfa sumdue na emfa empeja ene nkan komra esanse ba nu so emua enti yesremo se de ye hwe ani mu se nka bedru ba bi sa de we client na ne nka biem client na ha nka biem because sa bra na amafo nyina adom ho so na breast cancer no ya bo ho dawuro adru ba bi a chese afa de ye ka enye we biem meka ne se enye news biem because ya sha mamafo age atumama enka sa bra no omo ye nka mpo no omo kohwe yes ye pese do sa stage no enyame so ntie bedru wonti yesremo momwa ye se yetna ha ye kan bebre no se bi ne ho nete ye
nye ye ho ene teye ye yie mu ene apomuden ense da bia meka ukoba mpo ne da sei na breast cancer be kan wato dem ya emu oya pa anti yesre mo anti bit na sia wo kan bebrebe no ene ye mu wo bitie kosi momo mpa na 30 yetim rantem nya sa dia say ye bet na se da bia ye beka sa kosi busumi we ye wiye enti mo mpa mo ho asem dia yesre mo ye ka mo tie na animu ya na ye so ye ho ntimi nto ye kakra ye pa mo chew o de onko bi da ebere no nie bowura aban ayaresa bia akwa wo se obeye screening e wo breast no most of them crowd e banners abobo omo facilities na nim breast cancer month free screening enti no ubedru wo no ya so dem ko hwehwe me no fu security fo na abetche be bia abeko na aye kama na aye fe ti yesrem ama ne do stage na afe na ye de ntoma agu komu betna tv so abesire sika eni ade ya kra say ye jiske mi sika na ye je de ko ba bi fufu je breast cancer sika bi yesrem ama na nyansa na aba ma hwe anti bi bisa se o kan ni ko hu ntini we afi na ebe ya asem ti ye pa mo chew enti afi mu nyina say wo birthday no na ye January February March April May June July August September October fane say wan ko hwe October e your birthday kone ko hwe onu fu yen so aye de November December de twe birthday na ba ni mu o de October mu na ye de akwa ko hwe ye no fu enti bosumi we mu de fane say oba bia e your birth month ne fa ko hwe onu fu no senia e ho sitie me se bema asudie no nso ebi eda wo so esanse ye se no fo no eye maduane me de na me se ye nkra duane enso se mu ntwa no fo ne da enti wo ntwa no fo e de manofo no hu hia papa ka tell se be dofo me srew ade ye sisi wo akona eno wa na de fa taste enti kone ko hwem na me hwese bibia da mu ana fe na beso ha na de hwe na beso ha na de hwe na kokrambi eba abeji weduan no e de aboso nti nka me ne be ba ne me ne odi a aka wa so ba ne nsa se duane no hu hia wonti no fa no ko ne bo weduan no ho ba hwan na mpese obedi dia me ye mam good afternoon why na yes ya kai mo say nyame ya adoma 20th of October ya ye kwesiada ye ka breast cancer hu komo edie na ye dwuma mu panyumfo ahihye dwumadie fe if a breast cancer a breast cancer survivors round table me kan ye we hu adekro breast cancer ni akase enye se ye wo no na chese wuwu ebi ma survive a omoda ho te ase ene omabaye advocate na omonam eno mo kasa e de fa breast cancer no ehu enti saafoi e na ye frɛ omu nyina e de omo aba na ye ni omo abedi nkommo ewo kwesiada 20th of October baby a ye beye no no ene mra ye beye no ne de gidi se enu kina ene event fo no o ma hye me bo se ene ya ye benya time no ene time ne de ya kan ye wia 12 o'clock na venue no e na say ye pese ye finalize ni nyina ene e kina nyame ya adoma endu se ye be sorry program isu no ne ye de venue no atodwa ye beye askwa ye potem he ya baby e na ye beye sa dwumedie no na ema ko akodo bia mutie ye maame mu amu dwom obia bema ka kire ne se 20th no ombra no ne breast cancer survivors ye nyina ye bedi nkomo na ye nsua ade edum nti eno ene ye motivation a ye de ebro ewo enne akoma mu nsem dwumedie so nti erade ye bekodwa so ama ye dwa ton de mienu miensa bia wi a na wotwe mienu atwa mu no ye maame bi eno Mary eba ha ana ne ma ose ne ma se sebio odere obeye kakra hye nani ase ewra ne tena akonwam no mudi saa enkomo no enra chief executive producer ebo anamo ekoye maame no fie ene asori kro na yese sofo ne se maame ne ye beifo no chief executive producer eko honom feedback ese pa ewo ho nti radi yeko dwaso mienu miensa bia nana bila kantanka ba ma ye feedback no asa na ne nkomo na ewo ho no ye diaba ira me da se papa busia for yem peska kakra na ye ko grow fine for akache omo na di mojaduro papa no aba adwaman so ene mojaduro no de edro so wa adwaman so bebre na so grow fine de ye de yankase ye koko ene de aye ne senti wonomu a utimu say yes ni pedua no ne mapa akomu chese enkofa nsunsu boni bia enfamre ne senti ye kanfo grow fine e de amaw ene say ya pebinom na efa onso fa ebo apomuden ho eban na be ya nka me de metufo say GBC fie entwe ma yare ne mansa
na akope grow fine mojaduro echi akwan moji bc center table ne so mo didi wi ano manum grow fine na mo so mu ni padua na timi anyini prombrom na ayefe na bibia nso ededa na akwa mu na ema bi nso wo ma na nka mo menses no ema ene yamunya grow fine no ma to doctor din say Dr. Menses ha na je senya asem ketu akra wa boa mo wakwanu ya senya na so mene omo nso so kwa fichira ya wa na omo tie na entimi meye ni nyina yi e de afi we sign grow fine mojaduro na daroma enti grow fine de eye papa enya na e wo mamu baabi ya uhia ka no na bo nyom grow fine yo denden ya na wagina driver na wo so watimi atobi na bibia so atimi akonkan enya na wo pharmacy chemical ene herbal shops ahodo nyina emu wo mamu baabi a ubenya grow fine ato misi herbal kejeti ambro mapidan herbal kejeti ambro smart herbal wo boase PFA pharmacy ubenya bikolena herbal tafo new road Kings work herbal won krempumpuni mantemo dodo mu dia Fred Dr. Grow Fine I was 0244596532 now I see Grow Fine herbal tonic makes you grow fine. Traffic studios na mede wadri ene se oye bibia ye printing fakopie mu e wo mu akache t-shirt na person mo branding ma wo a omo beye ne kama Savenes na wo ya omo beye ni nyina ma se o ka na person ye branding wo ye fa mfo nyini nto ho anase ye fa sticker bi ntale ho ma wo a graphic studios e beye ne kama pa e de ama afei wo caps super so branding o caps ho o book super so branding ho pen a ile tree o pese wo ye branding wo ho na wo de checha amanfo ma mo so hu se adwuma bi a wo ye nie empo complimentary cars awodo nyina no mo ye bi e wo ho billboards banners akasie ni nyina so omo eye bi e wo traffic studios omo chi kwa wa Mraga junction omo ben iron bed e ya from e wo 0247 103 561 and 0571 0574 010101. Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosua Duaya na kache na medewadri entina ho ma yade emfa wonto na nanom wonsie de wobra Power Specialist Herbal Hospital for wo mu abademu e wo mamu baabi a hwe yapomude ho nsemade amaye hepatitis de omo etenete ABCDE no kwa wode ho aduro ebeka no ama yare na adwane afri ni padua ni mu Oliver na srade adole ho a wosebra na onhwe ensiesie ma sciatica yade no so to asintini no na etwen wuntimi kura 29 fa kopie mu wo eye Power Specialist for ho dompene ho abu anase eho atechema ato afa ho Power se fabra osa yade anase component wo afabra kumase fo be kofe yi ase Lake Bosom Chokwante ne so woni Jasbo filling station na ehwe animu ya kaso besi wa ya junction enkan fo so be kokwa benya poku ase ACP main road takrade fo so be kwa Anaji estate omoni Anaji MA primary school no na ehwe animu enupa bia badwama so efi omo akache edua ya herbal malamix malaria fever na fe general body pains herbatin herbal mixture and the powder brown busu immune system no e de amount GKG herbal mixture ye memedru ma po be manu bie na edi wo mensem cough care herbal mixture abo wana wodwonso ho bo wana aso wo mfe wuntimi nya ho hwea eno na abeno ma ebeboa wo edua ya herbal tonic mojadu papa a wono mo a wonu betimi atoso ama wo so atimi adidi ate aduane ede enupai enya na ewo herbal shops ahodo amebobol sui misty herbal mbrom apidank herbal mbrom Fred Mense wokewo Dani herbal shop mbrom Colinac ewo Ashtown ya Fred Dr. Akosua Duaya was 0244 544 422 and 0200 383831 WhatsApp line no 0555 797878 my set travel consult almost say for akwantu ehun sem nyina ebe dan wo mo ma connection me bia nkotwi ni wobra my set for abademu wo makache twen wo se obeba no maju bibi ketu abi ede wakọ o ma bi apeso okoso bia country bi apeso okobia fa ho sem kodan mo omo si akonya kra wo ho ede ma countries ni bi won ma ho akonya abeto the senti bra na omo ne wo enye nhyehyeye na omo fa akopie mo ho obekọ no wanya adwuma na bibia ye kama ba bia beda de wo koye ni ade nyina no omo besiesie ahwe ni nyina ede amount Omachi kwan no ewo Kumasi Airport Runabout police station wa na ya from ewo 0508 368975 and 0302 908395 Karenstick Ventures your money de Zahara herbal products abedwa so yewo Hindi herbal mixture
Zahara G capsules, Zahara Man capsules, and Zahara mixture na kasa. Aya pebito ewo herbal pharmacy ene chemical shops ahodo nyina mu. Zahara nro no eyenupa ne sent to bi no ma general body pains ebeko afi sexual weakness e ma ne mema nyina no munya eye Zahara nupa yi bia ne nyina be ye afiwa ma moso motimi enya anije bi ewo maware no emmo se ene ma bi na abegu wedi wani a jedu pay ebinom yade bi atete wo a ekotie woni padua no wadupa eye Zahara enupa yi ebia ubetumi anom na bibia so agina mu ebrane o pedodo etudi a obefre ebo 0246 348334 ana 0248569335 Aunty Bea Cobra Ashanti Marathon na sabre 26 of October busumi yemu ena yede sa dwumedie no yede ebremo 24 kilometer race we Akoma enya first one aya yeni ya yede edi kan ya yede tosumienu ena yesan edi we ebremo 26 October memenda anopa nonum na ya hye dwumedie na se ewo Akoma FM yenim heya na yetuemika de afa kuma se miamia bebre kopem se sa 24 kilometer no ebeso ye no ma yentimi tuemika ne bi de ye betwen mo baba yara sports stadium ho na ye de momume ye de amamu nyina kwa aba so mo twa kuma se he nyina ehia 24 kilometer race enya asem ketwa enne ye your production room honom na nkofa hyase efrefre ye pese ye bade enya ne dey registration no eye free oba Akoma FM hanom se obenya forms ni bi ewo ho na wa baba befa na won so wa register so pese otu emika ne bi uwie first second third for no prizes akese na ewo ho ede emamo nti se ye edwumadwuma ekwokuofo keep fit for schools na ankra opese obetu sa America bia akwenya ewo ho bra Akoma FM Kumasi Asukwa ye front desk so ne befa forms ni bi me se kai se registration no eye free yenje sempoa yenje teku National Sports Authority omaso yasne ene yedi dwumedie ebrem Ghana Athletic Association omonso eso yasne ene yedi dwumedie ede ebrem Midimafo Herbal Limited omonso ewo ebuakwa agogo AFR deodorant roll-on ononso eso ye nasne ena Aristocrat events located at Amokom omonso ebwaye ema yede Akoma Ashanti Marathon no ede ebreye so also opese obe sponsor ye ndwumedie ya ye ni ye bo wade tonde ho niama woton ho dehro ede ma wa frɛ ye number C 0209 119090 0209119090 na afei odo entintan odo no emu enye de odo no aye still broni beka enchine nim esiche nim ewo nim na so odo ne baye de a ebeye de a na eye odo entintan ayeye ewo Akoma 87.9 ubehia Sweet Mavis oni na bedwafo ni nyina betena so efiade enwumre abrabo nondu ekopem se dumienu ebebo na omabrew odo enkomo kwan ya obefa so a wodo no ebeye de na maami mi se mankodo ho amete ha no wadwane agya mi studio ha no se na bila ye na bre na yenye feedback no na bila oh okay yo enye now pacha akwaba se ma akwaba dia wonko akwaba o sire dudu ana akwaba yemu ohun ye fro say Lydia yo nkoma wo ho o ne no wo fom nkoma wo ho we hu obi hu aka ai oye odie wotwedi condemn pa o hwa ye condemn ana kakrakai aye condemn yo ene ye nua Lydia o si obi atwi na di condemn nti sa ni pakro na watwi na di no ho enkomo na ye bebo na ansa na ye beko ye nua Lydia ho na obi a watwi ni condemn no ebeba no mayenko na bila ho no na watwi mienu mu ani na menu awura na oti akonwam no mo ne ye maame bi edi nkomo na ye maame ni case no na eye very sensitive nti ye kata ne nim esanse na ye se ne ma ene sofu maame bi abo maame beye ye ha so ye ntu beye ewa ha aha ena odi na asem no ebai na esanse asem na ye very sensitive a ye nkwa ka asem ni hwie na maame ne na mabonten so ane etenetene sa wono so nti no ye kata ne nim ye be hye program na no na ye play na megidi se ye koso ye anso no ye be koso a e play ama mahu nkomo no senia na esitie eti ene da
Nana Bila Kantanka chief executive producer Obanamon eko baby a asem ni free na eba ye no eti Nana Bila obeba asem ni nyina tofa kakra ebia ne na obi eti bone tofa ma ye enran so ko ye no ade ben na esiye Aunty Bea me da se mra me ne driver Richard eko ebe te se duba kom ho ba bi ne ekokoduru ho no na maame no kyerɛkyerɛ ya ntie ya beduru ho no be hia okwan so maame na nkasa no tiefo se de be ya ibehu ne ye no sebe o ha kakra e wo ne nantie mu so onya stroke ti nyame adom afi na o recover nti nantie no nhada nko yinti ye free ho mo a ye nantie akọ be asoro no ye kyɛ pa ye duru fi do kai se nkura mienu nyina no ade a omuni fie na mza so no mo ye so mu kɔ asore ho mo ye so de se asem papa nti no ye to aso kɔ asore fie ho mo ye kɔ na sof maame o ye ne counseling nti ye kɔ na nkura sa bra na duro na no mo maame na nim o mo no edi nkomo nti ye tena ase e ma o mo wie ye o mo ba ye na me frɛ nkura mienu gina bonten na penni no de dana ye story no ye nya no ene no ankasa nti ketwa ne nya no nti de to penni nim se sei e na o maame e de betu ye ne de e try ya ye nsa nkan ye no nua ketwa ne kasa ye nti na me pono so ne side of the story ene o toro bosi kire mo nti si no si kire asem no mo no na ye ntimi nto aso nkɔ sof maame no ho na se ko tena fi ne ka fi asem ansa nti no mu firi aso fi ho no ekɔ tena fi na de ma ye ntimi ne sof maame na nkɔ kasa nyina ye se according to maame ne ba penny no fa penny na kasa de oni ha de to so mi no si o na ba penny na wo fi nti o ma yete ase se onua ketewa no nya how kakra wo school mu yare bi ba so na se high fever no ti na eja na kasa nti enam so ema kasa mu no no body maame ba yie efie ho na mo wo sese ye maame fie ho ni okay pacha wo hemfa etimati maase ho ne ko ye okay nti na maame no emani nie no nie de he na aboduku no penny no de say one na toss me so na penny na wo fi okay penny pa na ware on ne kunu esu mo su okay nti say no we na ewo ha no e na de ogina ho ye president no we na da no ye nya no ne kasa ye okay enu nti enkasa ye mu no e na o kyerem say president no nya ha kakra wo school o secondary school no as a high fever bi ba so ma o mo ko fa free school ba fie no kasa nti akasa mu na obone maame ba yie nti enye sofu maame na nkasa ena bi na no aka bibi a kire wo mu se maame ne baifo nti sofu maame mbo obi abe okay enkire wo mu ni sent na se yentimi ene sofu maame nko ka hwe sanse ni nyina so bi ene ne ko kasa nti eno mu ko tena fie ekodi nkomo na akoye maame ne masem nti na se ye siesie na ye de afutuo ma nkwada no mienu nyame adom nkwada no so ombo modin a e de ahobrase ene ye kasa ye ma omugye ne ka ni nyina atomu me pacho we ye hwan ya maame na nkasa ni okay afede ye bi nti so hwe ne mu ana osu okay na osu in fact eno na haju no osu pa nti ye ne nkwada no kasa ye na omugye tumu no maame no so e confirm say ampasa akura no ko sa yare ni mu a sa kasa no ko so nti akura ne bi na no kan bibi sa nti no ma edina bibi gina so ne maame ne kasa se nye sof maame ne na aka na ye di akura ne kan ye no dia ma o ma ne ha ne pi ne ma ye se akokoba tan ne night yaba na inkumuba nti no ye ne nkura kasa ma nkura no ko pa maame ne chew okay ma oji chopa no so tumu okay se bibia ni ho nti hwe ya pani no na ebu nkotodwe no ko bu nkotodwe no so ne maame nan se ne esi bia on fa nche no na opa nche maame no so me bisa no se chopa no waji atum wo so waji atum wate na nampacho wadama ketwa no the bob e kan say o maame ne ye beifo enti say di otosu mienu no so gitum so o maame ne ye beifo se e ya asem a na daketwa no ano nti according to nchiremu mo de maame ankasa na se penino hu se e ye yare mo akasa nti onde wa anya ntu ne mo ma o mo se maame ne mom e na afa asem ne serious se o mo abone beyi nti mo de ache ye bone beyi ache edi be se akora no se owie school em se last 2 years nti school mu na asem ne si no de bai ti o mo ne maame ne nti ye ofia na nti no according to maame no enam se sa de na ko so nti ono se so ono aduane kora nkora ne ma ho ne nkora no
nkura no mi no bi awoma peni no ma na ketwa no so oba mu nyina ati fie ono mo nkura ne mma aduane ho mu nni mu nya hwe mu ndi ne aduane ntina ya de ha no ba me koye no so mu kire se sisi bibia ni ho sa ama na nsen mu aketwa na no aduane mu nyina adi ne kama peni no enso ya adwuma otwoba nti on de toda bia odidi wo ho no ne ade no bo nso a obafi nso mu no aduane no fie na ese mu nyina adi nti o ma yeti asese se die bibia no ma so gitu mu se oba ha ko ye no so de bibia ncheda ensi ye kwa duka kro obo peni ne se o se last week o bi na woniska na o kache peni so ma ne 10 cedis fankoto aduane peni na ama no ebia na oniska nti no enso ye ne kasa yitu ne fuma ne hu senia eni hu hia sanse obi pe maame no odna no atoro se me bani no so akase maame ni onya to de nyame ya wodo no nyebo sit 3 bedrooms anya hwekura no wonti sika ha dan yare na aka na to dem am na yese nke bia fie no complete was start another 2 bedrooms krampa wa hihye kakra do lentil nti ni nyina na ya de a ye monkora nti na wo ye ti se mu yi ni man na ne da so ene de yin ti nkura ne gitu to hwe che opa na e course ni bibia na chere se nyame adom asumdwe abafie amase bia aye kama ene efre ye no yase maame no nyame adom otimi kodwom akọ bibi kakra no de abafie peni no so ko adwuma ntiketo na aka fie a wo hwe enkora no ye da so papa ye chief executive producer ena wama ye feedback ba ko biem san di akire ode nsem yiri na ba ye o se oba penini be ma ono no etna first na be ma no peso otu kwan nti maame no kopa besia 6000 ema ye de so ni sika no so mo de 2 kwan obuana se no obuana se no se ja ene de nsem e wo fie ha de mo papa no mo de mo maame no mo wa mu kunu no mo aware paye se fanti mo na mo kan se azi wo fie oye nti no be ma no so kwa enzo mse fofi antoata na ni makoye basa sa bo ne baaye maame se okobo besia efri wo se onkofo mbo besia jinsi ho enu bi nti ese do ani se besia na nkasa de da ho busumi bia wotuansi ho no for past 1 year ni se wotuansi ho no sa ama ni wotua no bro sika na nkasa so ohwe ne conditions ese nso a adwuma sam ni bibia nkoyie sa so betimi atua aka no nti ono so yakwa brantia no yakwa yankoto ne koto ne maame na brantia ne maame no so gitu se ye no kore bibi sa ho ne sansa ne bana ho kira ya owo mu sese nti ono maame no agya to no se size ka no obetua na ne kunu firi mu e ma okobo obesia e de be ye ne kunu na yie nyame adoma ka be 2 months wo tua sa besia na wie nti wo sere se ye ma ne ntua enu nwie tua enu wie a obesa agye besia no foforo no de atua maame ka nti enso so maame bi sa no mo gitum se wate ase nti na se ho so after 2 months wo se ye hwese ho so senia yo ye da se nemre ne ye bu no tot che say ma anya careful de ye twi ne condemn obetwumi so me condemn osoro ha papa so oboada mama nkomi ni abazien hoy na azien embo ye be 10 minutes bi ye wie ya na afi ye ba leader obi etwi ne condemn ono so ne de no eche krei e na odete ya say sa me do fu ye nko a boko de na me ado na so e yesumi ho ye papa as always and congratulations thank you award no thank you inspire us some of us and say na me so one day I am rewa we adwuma ni e say you too man amonti okay fine tomorrow am rewa na say so upcoming na me dedicate ma no journalist man e regions ni nyina na was na just say and check us free ya say ye zen naturalist clinic ma Akoma FM Onya TV obi a hwe no mo 80 ni nyina na o hwe mata de correction me say ntimu say na bibia ye wen bibia e say e wen ni dia na just say ne na zen naturalist clinic yeso ya wen that ni eguso aye san den ye wen na ye koye nim e wo ayarehwemu ene ayaresemu enti obi a wotie me hwe yade aka wen e bi kra boy wontimi kohwe bi yade enti wakadem ni nyina ne se obeba ya hye ne ye ma waduru a ebeboa wo ne betu yade ase afri ho akọ na ahoto aba ye ho no yade no ye so yade wa ba 1 month echi no ba hwehwem da bi ye ma waduru a wankasa na be hu sesa ye papa e wo widie mu na wo say yes adwobi wo ho eno abi na amanfo aba ya so ye ho wo ma matie ye nyina ma ba so ye ho eno ma baje ayaresa bebre nti wo so a wotie me de hia ne se ubenya gidie no watu anamon
no abaya so ye ho ni aboa wo ni etu ya de ase afri ho akọ ma me fa ya number yi entu dwa number no enwo hia pa na me abaya ka se 10 minutes 10 minutes ni ni ade nya na metima boso tika kwana me boso no se wante wo ya de no nkyere se yentimi ensaw se de etie bia nti na me de number no tu dwa no ntem so na wa frɛ ye ni wo busa ye ase your number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and also 0553 21 35 87 0553 21 35 87 na your branches ni bi ni Kumasi ha ye wo Etimetim Lumba Junction enkwan ye wo Old Ashoman Alowe Junction eye Ashaiman ye wo Tulaku Christian Village ena kaso aso ye wo Tuba Mama Africa Junction ti wono branch a ben wono na America so entem so na wakoho ewie ya biebie se de ohwe TV so ohu ni pa egu ho na sa na etie obeba na nipa bebre e wo ho bra na beje wa yaresa na bibia nkoso ye emfama na yade ni binye de ya yesa ni binye ye stroke abubu amanfo agugu ho nyina no ye de ye se ye de haban ene sa yade sa haban pa wo baba beje haban bi amma uni pa stroke abubu na gu ho enu ntina ye ye nrodi ntino ye de ama wo se 6 days pe ye de ma wo se haban ne de be ma wo no fa kodware ya san ama obi a wo be san anom na sa 6 days ne de ye se enye wo kapre ye enye wo hwe on se ye se duro ne se beje wa atuma enti wo sha se wo no maduro no ne ma na eba wo widie mu no eno na be hwe wo nkran ama watoa arehwe ne so enti ye se wo bia wo da ho a wontimi nya ne ho hwe wasem na making di okita poma ono bia wo no nante wutogusu nkaka de wo se nipa ne de wo sa ho de kakra ho tinye wo ba so ye ho a kakra bia de bia na wo de aba ne mmom de wo da ho ne de wo se nipa no ye se ye show free for 6 days woni mo bia wo te hwe wo che mu stroke pa na ebubu na gu ho ebubu no se wontimi nya ne ho hwe a se nipa no ba ya so ye ho a ye de ye sa 6 days adro ni be ma no eye ahaban no ye de mana ye 6 days achi onu ankasa beba enya se ye ne be ka che wo se oh maami asese adro ya wo sha asese wo no mu ahoto bi banti brane entoa so da bi wa na onim de ekoso wo di enim enti se ahoto oba una obeka se ahoto so ma wa na beka na ahoto so ebeba ama obeba ya hye ho ama ya toa arehwe ne so enti onim obi a wonya stroke a ka che ni pa ne se especially so da ho no ntimi nya no hwe a ka che ni pa ne se o ma ya hye ho no oba beje ahaban ni bi oba wo se wo de ahaban ni bia na wo pe ene de wo no mama na biebie ni ntini ni no eno ape ena wo hia na wo nom se no ebi na so de eye ahaban no bi so ekodware a bon say yes ye de aboa dodo na men na okọ YouTube pages wo mo di dance here before and after ye de nipa no ba ya so ye ho se de na wo sitie no enne nya me ye na doma obaji ye no ni bi so sen na esitie enti so a wo tie me nya hoto na bra ya so ye ho na ye ma wo se no yi bi na emwa wo na wo number ne me stroke for no mo frɛ number we sisi a 0246 59 41 17 0246 59 41 17 san ye se eni yade eye eye problem wani no kanea de bia na ye ka ho asem ye se wani no na de ye bibia o de se wani no tena se na se frade a enye na wa arrive free se wo ba ya so ye ho ama ya ma ensuo nsuo na wo de be hu wanim enti wo de ba so ye ho a meka bibia se wanim kwa na ye wo ya wo wa ho a wo se me pamotwo nsuo na mo de wo hu wanim ni bi no eno na mehia nsuo a wo de be hu wanim na se wo de hu wanim a ya de wo so biada ebekọ se so ye wo hene kro bi na abaso se bibi na eda so chese se de sitie bia wo de wani ni mpo no ye wo no na emfry na se ni fra no benya na sase so be ya de bi ana se nam ya de bi so nti e na ama wani no e fa na ho fa hunu ade a ya se de se wo so ba ya so ye ho wo ba ho a ye be ma ensuo ni bi wo de be wo hu wani ya de bi edidi so bia no ebekọ me Canada se ye ho adanse de bebre kwa okọ abekọ akohunu emrewafo nkokrafo nkora ene yetima sa wo mo yade na nka wo mani ha wo mo enso enne nyame adaro mo ma bepie mo ya so ye ho ama ye de yensuo ni bi ama wo mo de ahoro mo manim enti ne wo mo mani ye wo mo ye nyina ene ni nyina da
ekọ nti so a wotie me bra ya so ye ho na ye ma ensuo ni bi ni nyina be free e ho kọ ama hoto aba afa ye se infertility awo mu nsensem awo no emma no oba ba emma mu ntu na mo na mo mra na oba tie me yie mesrew wo no wukunu ba no oba wo se wo pe 1 month aduro ni bi oba wo pe ba wo se wo pe 1 month aduro ni bi oba ya so ye ho na wo de ka kire se wo no pe 1 month aduro ni bi na sa 1 month ne de se fasi ho senka this month no aba beje eye aduro na sa busumi we mu nyina no de besi ho no no okunu nhyem tacho won se bibia ne ne hyehye ya eda ho enti eno de se fa ye wo ho aduro ye wo ho aduro no maduro no na aduro ni rewura ba bia ye wo ho aduro enti 1 month achi no ade onu okunu akwa akohyem na hwede ebesi ena nya se bia wo no so man na maka se bia 1 month aduro na sa akwa di enti na wo ne ma okay idi kan ma waduro dada anu ebo yi bibia firi wakwa na afei ya ma osa 1 month aduro no be ma ye very fertile eno no so okunu ni wo hie mu a so okunu no kwama ne ye nko ade a eni obanyin sensisi a na enti na ya ka se wo ne be ma ne nyina amra bi se bia na wo so be ma no e bia na wo so kwama na amno amre na hodin nim enti wo so wo ba mo mienu nyina mo ba no so ye ma wadura wo so be boa na ebusi bibia e wo mu na afei 1 month achi no wo okunu no kokohie mu a who say yes see a blanco for bebre o ma wa na santa for baako ene nyame ayo ma dwom ama wo ma tie ye say atie ye ka wo ba na se ye catch yourself dwo we no time say ya mesro ye tie ne di so pepepe ne no a na nkofo bebre tie ene nyame ayo ma dwom ama ma timi enyinsen awowo enti oba tan a wo tie me anaso oba wo peba a wo tie me papa a wo tie me ni nyina ne se obeba ya stoye ho ne ya ma waduro wo se 1 month aduro no bra na bagibi na wo no mo pe ni nyina ebe koye di amamo number no ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 afa yesi STI enemu ya de abaya ne papa ne amame amutie me abranti a wutie me infections nti on dey say o mema sem nyina ye oba a wutie me infections nti ye do wura dem another nonsense bebe wa ware kra egu ebia kunu ne wo kontokwa esanse niema enkoye wo ne unya nhyiemu a niema nkoye oba wutie me amserew bra so ye ho infections na etete wo no carbon ho na ye wo hini nyina no wa hwene nye kwa se ebia be ma wo nchen ti kwa na wo se wo twiti wa na na wo se wo twiti wo se wo timi bibia sa ye da fi wo ko bi so ba de wo se ye clean wo ba bia na mo me do be ra dem na ase niema nkoye dia na just asem na e ya to ti wo so be ba se ho ni ama wo adura e be boa na infections ni nyina da afiri e ho akọ na infections kwa bebe ho atimi sie unse symptoms na bia be hunu aka se oh baby say aba ho bo ho so kra sie kra wo hunu mo hwe enti wo de bra ni screen o ye hwe ne mama wo ne ma waduro a be boa wo na se me kan no it takes two enti wo oba na wo treat ne kan hunu se wo kunu na ne te no ono so be treat ne de pe se ye namu na munya aye enti nipa no so be treat ne de enti wo so papa wo tie me na wo so aba hu kro be ma ne hu kro e hu sansan hu na ye wo hini nyina no wo sha ase se wo no no maduro na ne nyina da e be ko eno nti ye se bo be ma ho ban na wo be ma so emmon ho ban enti se be ma wo tina se na so be ma wudi na wa yeti ase wo wo so be ba ya so ye ho na ye wo aduro bi wo ho se aduro we die mema na Akoma say aduro we die ye tine so na ya sorry bi se aduro we se de si boa ye papa no ba wo ye papa wo ya brantie wo tie me na wo nya quick start ni bi nom ye de a ene na menim de e koso cause that quick start de wan kasa na eboa wo enyo mema sem kra so entia eboa wo odwonso sem mu once wadidi mu so tem no sa no ye healthy wo bibia mu na won say be yes ase ne ase wo ye say ase no wa hoden ase ne woni ahoden a be ma yesa enkoyi but wo sha ase se wo nom quick start na wa be hu ahoden bi be ni pedua nim ama afedi won say yes wa ye be ma wa wura dem akama tem bia bo se na ni jai den abafie enti papa wo tie me abranti a wo tie me bowura ye branch a here be wo sisi a kwa ope wasem na say ope quick start eno ape quick start obaje say do we ya de ohia ne kubensuo yes na na wo challenge bia na ye de manu anu mema no yes o de wo ba ya so ye wa to kubensuo ne fabra especially the be ma na wo be ma ewu a wona sase me koma wo be ma ewu kojo to empija ne mu amanfo de sorry ma good morning no de na ma hwe enti wo de wo be ye ne say wo be ya so ye wa kubensuo ne bra wo ba so ye be ma sa quick start ne bi na so be ma na sorry a no we si form boko e wo ho na that day na yes
say obema na nsori ampacho no si fon boko na akoye ne oni asem bia na be sorry e sorry bio na say fie for ne nwadwo made ese ni hia enye enti abrante a wotie me challenge e koma on no papa wotie me obema na wu a wo de bra na be wo say yes aduro bi wo ho bra na ba ji bi mo nton bi wo ho yi da bia no de hanyin se no de ye jama enuanu me ma mo ton ne ma no mo ton ko bi no mo ton wa de sa to mo ba na no kra ni bebe wo tonton bebe aduro kwan no so a bebe wo ho ti de wo to bi ba ne ye ma quick start ni bia wo say yes mo de bi wo obema na wo de hu ni say adwojo na enti me hwe no mo sa hoden e bebe mo nti ye number no me sign ade atodwa sisi ya me srew fa number no sisi ya de ma bobo so no me srew papa maame maamo ya de so no je senti me nsa fa number no sisi ya no free ye number no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 yes doctor 3 days the doctor with the time the doctor with the time yeah that's papa me dofo ahofefo na afei membra mi nuaba na o si yetwi no condemn na mi bisa o se condemn no condemn krepu anasa condemn ase kakra o ho a ayeso akoto anwa mo na asme paase ase no ase kakra o ho ana we de hwini wo mama dem sa yo eni akwa ababiem yo enkomo na eni sen bo me enkomo na mi ntie kwan na ye hwe sa ampara obi atwu condemn a mama we de ayem se me ni ablante bi na tenan eyo say me ni ablante bi na tenan be 22 years ni me ne papa nyini wo 16 years na adwuma sem ho na kasakasa ba me ne ntem na ema awari jaye baye wo ye me ho ade nti me mfiri ni nchan eba tachiman na ne tintin tietie mu nyina ne se ajapade ye waton ajapade ni nyina nsase etoye eno kwa den ha me emmom titiru pa de ntia ma me de abaha no eye se nkwara no wonhwe wo mo hwe mo nye ntina me de baha se yo we try to thoughts tie ase kopio kon legend ne kan na ase okay enti 22 years no empana twi wo mu sen e na aware e wo mu sen branching wo mu 4 years empana twi wo mu 4 years e na de aka nyina ya aware so oba fie be ye onho ade pa na se obetu utin sakeke e na wo se ya aware me pa cha wo ye me ho ade o ye onho ade hye wo kawa me pa cha e na mu nyina mote me pa cha e wo henfa ne ati tachiman e ye tu ko sunwan mututu kotna sunyane okay enti sa time no na edi adwuma na wo ye e na wo nso edi adwuma na mo ye e na ye den na awaregya ye ne bae adwuma na me ye na menye adwuma wonye adwuma wonye adwuma na menye adwuma se die enti la se no mpese me ye adwuma why na mpese be ma no mpese me ye adwuma adentia because of se bi o be ma oni ne yerete na o form nti o se o ma wonye adwuma de na bia wa ye bibi menye bibia na ono se me papa me maame ane me sister panyini aha enti anyama na egu ni mu nyama dze okita bia mpara we kra no unyini mpodi o ne so uyu so na bi wo mpa na bi wo mu ana eswati ebi abeka ho kra ebi abeka ho pa enti no yadaw o feel pa enti o se enko no obi abeje afini nsem enti no ma wonye adwuma no se ma menye adwuma enti mi sister na chiri ba ne me ene me maame e kan sika bom no mo de maame enti na me befa ne ma ekoton waka cha me se obehwie ne ma nabu se hu se ne ma blender service ne ma bebre enti me papa so te ne won se in case o hia me anase ne ma na to me no se ohwie gua one ne ode ne befa mla kwa so aha ene na maame ton kakra enti me ye kakra na chiri na ase me sanya adwuma bi wo company bi na me koye enti me ye kakra na ene so wo ba ho bedidi manager natem sa den wafa wadwuma nya me pa cha nya sa manager ne kafe de nema bi kwa kurofrom e de akoma workers na omo ho no ya furo car no anu ono so furo car ni bi ma ye si techima kuma station anu ono so si ye se me mpana ne manager no
nti eno ho no fere no na ma me di gye adwuma no na wankasa wo di mema grodo do ana me ba cho da bi sa wo form ne nkwan ti no se manya adwuma no na wo empia nko no obehu aware o sister ende mama ono nkwa na betima a kire sa okay to aswe nti e ba sa ne ye kwata tachima na me ko na me papa nyini no me papa je ne say o ma me mfa ne nko because boy ne se ne si ye no ase nhwemu na enko yie nti me papa je panyini no e ma ne ka ketewa no ye ko ye no ketewa no ye ko wode ne echina enne china se ama akura ne nya 4 years ye kokura na wo 2 years ma akura ne nya 4 years no si school dem da nti ase ye kwatena ho no na mensa anya adwuma ono soso afa ba e wo brekum a wote wosola wote be ma ba ne ho sa wo manya adwuma na wo wan me sha dem no eno akofo ba kofro nti ska ase me pe tu ho ni nyina ska ni nyina esan because ne hwemu nya papa me ana me ye me bibia bibia mfiri mu ma na wo nya adwuma no wo den na wo nya ska like say ase ma adwuma na me ye me save kakra to adwuma de hinde okoye na oso me save kakra eto ho nti na mo ska kakra da makanso nti eno na yi didi ya na no sai okay nti oba na ono ne kwatena baby okoye no no so ware na na ye mpena twen sese nyina oda so na neti ho ono ano da ho na neti ho no okay nti adwuma sem be ye adwuma wo nya adwuma be ye adwuma wo nya adwuma na ne ma mu ja ware na na me ka kire no no ka kire me se plot ne ba ko ye to plot ne bi wo brekum ana ye to bu watachiman nti obaton brekum de no na wo de mama ye adwuma me hwe na wa anton sa plot okay nti emu na me na nya kasakasa wo hu ene wono ne nsenka ye mu wo se ma me bi se obeto me wo bla bi ho nti me maba adwaman ma me bi so obeto me na me wo bla bi fie nti obeto me ne nkwa de bla na ne ma ye bibi na wo ko bra bi su fie ampa okay kan wo ti mu a ma na minim bla ena me ko no me ko chia no eno ko chia no ni fie ai so de enti o ka cha msa me mehwe ba bi oti nya bone kwa so sa na ma wale na me share ring nti no se be hwe ba bi oti so de enti anya me nkwa na mko me ye ko me de me ba ne ko odo ene ne fa ho say betimi am about sleeping tablet na wada enye sa because on say there wo ken bia na be ma no o hwa wo figure na competition ne be ye high eno ono etimi aye fast na wa show kawa nti no o hwa se ne ya mema be frefre na de ne me ma wo pie kra na yaba na wo fie no hwe na o se manya adwuma ne tena fie no hwe na nye hwe papa bi aye tuto bibidi but ho ni amane oba de always say si ho ni ade na me aso me obi a me pa adwuma ye se me de me ho to obi so nti bibia me ye bia me forso se me a de me pe bia me nsa be de me nsa beka okay me na obi se me twa se obi ba be bibia ma me me forso se bibia me forso kwan be so na fa force because menya adwuma se na me ka se wo no ma menya adwuma na me forso se me ye adwuma na force so all right enti officially wo koka kire wo maame wo papa me ye fro no so na busua esi nkonwa se waware ye baba waware ye dehye se bio ne nsa ye adwuma ne nan ye adwuma ne ni ye adwuma na dwen ye adwuma e wo so oba ne ye adwuma na otimi hwe ne ho na wo hwe ye kra busua ne bi enso ni kunu so wo ma onye adwuma nkonwa sie bi sa ba mu mpa cho da bi wa mbo webusuafo amane me bo mabusuafo amane but o ma mfre ne busua me ba cho da bi die ntia se ne ma me mokoda o mo ntia se ma ne sa enti o mo ntia se ma na de na ma mbo ne busua amane ne ya mfre ne se o mo ni o mo de hye ne nkasa be ma be ne ye kana semi e fre no owusu o wo hin sesei so o tinga o hipa tinga ne we bole kwaso bole oye di adwuma oye mesi unim ni nyina adwuma oye ano no all right it also woni ne to asase e wo henfa ba ko wo brekum ana ba ko susu wo tachiman it moto asase bi no kese esen plot sen be sen e bia 1 plot 1 it moto ye no na eye hwan ne hwan din na eda so ono ne din na ne wo so okoye pipa no me nti ono ne din na mama plot na woto no me di me sika so ene ma ne to plot no tachiman de no ono ka kire me se sika na wo de kwa to plot no enso nti me ma ne bi so nti na me ne woman bi me wo fie na me ton bi die nti woman ni sika
ena me yi bi di so ne so ma na di ekwaje plot okay meba plot no so bi bidie ne de wo ton ne de wa ankasa da bi adentia se nde me wo fi nti me firi dem ma me yi ma nipa na nipa ne beko na aya oja wo kwa adwuma e ba cha ha ana se bidie no so obebo adwaman no kra kwa adwuma nipa kra nko bebe fia bebo ana ndi amba na dwi musa wo hyedem no nko ade oyo okay hyedem no ton bidie no na bidie no nye wo hutum ndi na ope na wo de blender ne chance be chini kurom ne de wo mpe no okay it's motor plot na yede nti o ka so beton plot no wanye enna me ka se wo se nya me makoba ma bi ho blan ho nti blan na ye ma me ye nsem bebre nti me wo ho na woman no me ka se me kota de aduane abre me ban nti me pie ye no me ban na bag a me nema wo hwe agwakonwam asesa ne nema agum efia na one netim okay na ye dan no so wo abonten dan nti me pie ye no na me hu se na chi na eko nti me trezi na me hu ba bia wo ko na wagya akora no so wode na me bogura ho nti me wura ho me pie no na ma me na ye ha dan ne te ne kwana no na wo frɛ me se wura abra na ukunu se edan no na beji ye nti me nka nkyerɛ wo wose wonti me no ntena biem nti tuna yemfa dan ne ma hai efiera ne gua ware no okay ana me ba nti me ba me wura dem na me frɛ be papa na me bɔ na mane ana o ka kyerɛ me se sa ade a memra nti wo hwa sister bi kura me frɛ sister bi di ka bɔ na mane na sister me frɛ be papa bɔ na mane ansa na me so me de ne to so nti me ho na me bae na me be fa ka na me twe me ne ma na de kogu baby because woman say no wosi ye the science an wo twe ne ma na fifi that day na na ya no pawia na abo 8 o'clock enyumre na ojina mu twe wo ne ma sa na o ma na nurse na dose ye kia no kra ko mu mpire na o timi gina so twe wo na wa ye ready so pesa wo kwa na isa say na me nye ready ma me na sam na wo kan ye no nti na ma me ye nti me sesa ne ma na driver ni ne ka che me say me ka kire na enka o ma me nyine ma no na ye nyine ma sa afiedwa ni ntimi nyina so nka nche me me ntu that day na nti nka se me kire mu kire na nka o ma me nyine ma enso ne ye nyine ma na wi all right before we yi niama no na wo se wo kunu na ekọ no no okita niama a wo ka se wo trace no okuta niama no okita niama na de na wo trace no wo ye wadwe se wo trace anka oba wo ni wo kunu te na wo pia wo ba wo se wo kunu kọ de na wo trace na ageden na me hwe ba bia wo kọ announce wo di ni ntete mpa che de bi ba na wo hwe ba bia wo kọ ba wo trace ni we hu ba bia wo fai enti efiero ane be ka cha o say wo kunu se o na di ni din behind dan ni nti no tu no o frɛ ukunu me frɛ no wadum ne fun o ye sure me frɛ ampara o frɛ no di sen ansa na fe wo so wo decide me frɛ no twas be 3 times wa na ne fun wadum nti ade na wo begina so yi nyama na bra na wo nya confirmation emfiri ukunu no ho say ampa me na maka che fiera ne say me ni we giant wontum mama sa oh yes ade ni wie na ma me kan wo kan sa asem ne kire ma me ni wie okoi na ho na wo gina dum ne fun ene okoi but na over me ntimi so me ko wura dem na ma hu se eniema ni ne bag ni nsi dem ho ono be ma ne niama ne niama ba kokore no na yes aka me de okay no no atwe ne niama ko dada o yi ne niama afiri ho se wo yi niama na o de kusi ma me no ho ma me be ya ma me na efiera oh okay ena wo de yesigina so na yi wo niama ne ko nti sada na wo yi wo niama nyina fi dem ho ena wo no ma ne mo fa he na me ba ne yekọ techiman na oba ba ko na ewo ho se ba ko de na so party nti na ba ko na ewo ho nti mu free sunyan na mo ko techiman enwumre 8 na okay nti e free ho na den si ye nti yekọ ye no yekọ ye na me papa ade chi no wo frɛ na ne fun odum ene wo frɛ ne papa ketua se omla na se awade egu a egunkuro na omunhu kwa yom befa so mbesisi asem ma papa ede ne echina enne china sa be ma ne papa nti enya 2 years na be ma ne nyamai me pa cho me bo time na wo koye na ade chinya wo papa frɛ be ma ne busua se ne papa nua panyin no se ne papa ketua se aware egu a egunkuro obu ne be nti omra na munsi nkonwa be ma ne busua na ama 2 years no omo amba obi ama mo nso mo ntua na mo se mo ko be ma na busua ho me papa so ekọ be ma na busua ho e de asem no kotu enim se o mbe sre mi firi ne ho nti se ne ba ne so wontimi enwale me a won fa ne nyede
on fa me mla okay nti me papa so waka sa no say wo hwehwe ne ba no hu na wo de ne beba sa 2 years okay 82 years ye nua ba Lydia ni kunu na busuafo no amba ye ba ye sen akoya boafo ho akogye nkrato kakra bi na ya behwe after 2 years no edien na siye asase na odi ni sika boaye e ma ye to asase no so edien e na siye na afei ya confirm say ye nua ba no ye twi ni condemn anwamu na sie kra bi ho aye be ye no kanzo ana se kanzo kakra e wo ho na ansa na meko bi nua ba fefefe ofipi work ba ye no ma me fa nko cash out na ko pesika kakra ene yeti production room ho na obi afret on the best program so we win 1000 na msi ewura ye pe 1000 bi dia ya ade na nkofuo dikose etu so pesika partial na odi ahwe how for yes no answer wo MTN line na wa dial star 439 hash star 439 hash na we follow prompt ni na bo se numbers bebrebeba odi ahwehwe 6 no ene ye Akoma FM na di ehihye ye ni nyina so ubewu say John program no so no ne e frau number no wedi bi Tony Best betnasia wedi bi ebusia panyin so betnasia wo sport no so a wedi bi Sajumedie e media general and a radio entertainment limited and a national lottery authority and a yedi Sajumedie e de ebro oba pa boko de nyame adum na napuna edu no ho ye akopado aya osimi chia no papa ma be hwe ne akwa aba no wae ye onko 3p garlic mixture ubetna ho na wade nso beda manimi wo de to aso wi ana ma ye me de me da se me chia tiefo ne ahwefo nyina omoje oso 3p garlic mixture ye de garlic kroje ayanke twade kakra na wo kakra na ye de afra yemfa nkeja yemfa nsuo mfrem enu timu ahoden no ejina ne naso ye pa na eye ntini makomeme ni mogyamu adwuma nti wa wo yade bi ewo wo ntini mu akoma eni umogyamu no wonsa eka bi na ono no ma ni nyina betimi efre ho ama pomoden mapa enso aye wodia ensuo ni gugu sei no bi hyedem de bia ho toto nya no ne honam nyina aye ne ya eni da so asa edro ni 3p garlic mixture pebito na no nom na sa ohaw ni nyina emfri honom na ene ye hwe blood circulation meka blood circulation e kwan ya moja faso di afri sane ewo nipadua nim ansa na no mepese me de doctor number no ebetudwa bia na wo hwe me wo pese wo fre doctor na wo ne twetwe nkomofa wo yade bi ho na wo so wo hunu kwan a doctor befa so aboa number no eye 0248 92 88 24 0248 92 24 say ya ka blood circulation ase ne medical kan ne kwan a moja efa so edi afrisane ewo nipadua nim ye kwa ye be nyina moja afrisane die ene die nam enu ti se wo nipadua no moja ntimi ne afrisane wo ma abribia wo haw ewo nipadua ne so na akoma no na hwe se ebe pompi moja edi ama nipadua no nti de biara da eni moja dodo a akoma ne pompe echeche de ma nipadua no akoma ne ye we wi na circulatory system ne so afamframa eni nuane no ahodo a onipadua ne hia na odi ama nipadua na kwa baabi esese ebi kobia enu ti aka so obi anya poor blood circulation na naturally say moja ntimi ne afrisane ewo ne nipadua mu ye di ntia ebi ana entini mu esisi nrobe mu esisi anase moja ne mpo ebi abobọ ntoa na ama moja ntimi nko emesene wo ne nipadua nim na de na ye ya ema ye ntini mu esisi na enrobe nso mu sisi a moja ntimi nko mesene ni nyina ye kwan a ye fa so edidi hwe ye ho so ye nidi ye anwa aduane bebre srade nam bebre ewra nipadua nim a esisi ntini nim wo re na wudi no eye wode wakono de nim mu de eye wode nanso ewra nipadua nim a wonsusu anso bone a edema nipadua no esisi wuntini nim mu esisi no moja no entimi emesene enko ayese pipe na efia kohihye mbede na nso na timi afem apie abonten ti abrebia yetufu yenhwe ye ho so ye na yenhwe de ye de koye yem nso ye se de be ya enkofo ohaw bia emre ya pomoden uye we na wo hwe se unidi anajo nso esansa wotadidi anajo na aduane no entimi digest enu ti ahwode nipadua ne hia no entimi enya afi obi ope ensaden nom de bia yetufu se ensa no ensa ya dio ensa ni ntu adwendwene entu kwada na ensa ni mfa wo maame ne unua na wawuye no ensa amro na emomewura nipadua ni ma ewo nsunsuanso a edibre wo nipadua no ensa ne phone tin na twontwum wuntini no enu nti moja no entimi
emesene enko moja na ntimi amesene so na akotai baabi ekotai fa ko na de pressure so asan abrɛ wo nipadua nti adan na wotena ho na wama niema we nyina ato wansa na wapɛ ne poma sibre edro ne ye 3p garlic mixture baabi awo bi ya pebito na nonom na sa ohaw yi emfiri honom ebi a won so wotena se na aka wonan to so asɛ ye dan na wonyiye anasa wodampo a wotada won sa so pa obeyi no na ehwaye titiriti wo se ananse acheme ananse so nye police na wache oni nyina eche wo se that moment na wo yesa no na moja no entimi ni afrisa ne entimi nkomesene eno ene kofa sa ohaw ni nyina ede bre won wo hwe ho so ye no wagya sa ne ma we nyina ye no na wo pe edupa no nso anom de obia agi atom no eno ane 3p garlic mixture pebi no nom na bibia enkoso wano ewo woni peduem obi owo akoma ho oha obi wakoma no eno ana epompi moja no de ama o eno nti sa wo yade bi wakoma ne ho ana kyese ebetimi aha adwen yie pa emma moja entimi ne afrusa ne ewo woni peduanim eyie yen hye ne nyina nso na yen no madupa entina wonka se garlic ebon memempe yendi ne say ye penti na mom se bema ya pomodin enti na ye die ade bia nyankopon boy ye bia emfaso kese ewo so ema ye nipadua no eno ti yempe binto na ye nonom na ho bambo kese enye ye dia me sign the doctor number no etudwa ebia me de tudwa wante wo pesa o Fred doctor na wanka sawo ne twetwe nkomo Fred doctor na wo hunu kwan a obefa so ede aboa number no 0248 92 88 24 0248 92 88 se moja entimi ne afrisane ewo woni padua mu ya bonsa wo ho no ma da bia honam eye womre da bia na mre ye abaw so uhuna de bia waye bia ba wo ye bibi kakra bia na waye mre ni nyina e kire wo se moja no entimi ne akone aba ewo woni padua nti woni padua na auto wo no ohaw bi ewo so na watutumrika na wakopɛ 3p garlic mixture bia nonom sɛ de be ya won so betimi ade wo ho afa wo ho no ma bonso woni padua na kwa no baabi etaye utitiriti enya wo nan ko enya wo nsanko baabi taye utitiriti e kire wo se moja ntimi mfa ho emesene enko eno na ma wo hu sansunsanso na wo se ananse na achew no eho hyehyew ase ahwie nso ohie na agu so ni nyina echew se moja ntimi ne afrisane ye edro ne ye kropɛ 3p garlic mixture ebeisa ohaw ne nyina e de afri ho ama wo nso wade wo ho afa obi o ho no ma na ne nemu ne nsem ataye ne nwunwunwu no wo a wo nhye fridge mu unwuye eno titi enti na wo hu sansunsanso no e kire wo se moja ntimi ne afrisane e wo ni padua no me yesete se de wawuo eno na ma wo hu sansunsanso ne nyina wonya dupa ne bi na wo no ma ne nyina betimi afri ho kama ama wo nso ahoban bo wo nsem ne apomoden mapa aye wo dia afa wo hu me a ensisi so o brand sana wa home wakoma no ebo ntentem pa wakoma bo peli obo bi poka krabia asa ya soa ne niema enso na nya niema e na wo soa ye nante keke e na wo nante ye ni nyina e kire se moja ntimi ne afrisane e wo woni padua nim eno e na akofa sa ohaw no e de abrɛw no entina wankasa me de makoma yade no aba me pressure no aba nyankopon ebo na sa niema ni nyina enka wo ho mesra wasase so na obefa no eno ti no nupa na nyankopon ebo ye eye garlic ene hahama anyame na aboye ene ye de ayesa eduro no ebeboa wo eyisa ohaw ni nyina ede afri ho moja ntimi ani afrisane wo ni padua mu yi nso awo abon se wani so ye wisi wo hwade a unhunu ne papa afetimi cha honam ya wo de bia honam eye wo ya general body pains de biara da unko a wo haya wo ya de bia wo baby eye wo ya woni ahoto ewo wabrabom ni nyina kire wo se bibi na enkoyie ewo ni padua ni moja ntimi ni afrisane ewo wo ni padua ni mesrew edro ne 3p garlic mixture garlic no je wanum enya wo hwe pebinonom na emwa wo nentu yade ase efri wo ni padua ni oba timenom bema timenom tobi ma oyere nentu afichi kromo yawo na tobi ma ukunu na ono so amwo ne prostate ne ho ban se de be ya 3p abusua no emu be ye de kama na edro no wo koto na wa hye ne nso garlic eda ho no eye kokko enye fufuo garlic ne ye kokko edro ne so wotoam ehyewa epai afeniti no eye kokko enu nti na obi ka cho se ebia piwak e de edro fufuro bia badwaman so etimisa yade na o kana bia wo se wo mpe no
piwak yemfa edro foforo bia mai eka 3p garlic mixture eho edro ni ya ba ko pe eno nti so ka se wei eye piwak nupa ni bia no so timi sasa ya de no na 3p ne de ebi ni wa wo se wo mpe no ope 3p garlic mixture ewo toam ehwe hwa epai hyesane ma we nyina nso na obi amfa so kwa ana wo achenchina na pe enupa no ebito edro no so nye na ewo pharmacy shops and herbal shops a ewo wiase afa na nyina enu nti drugstore na ewo we kire wona no ebi ewo ho wona wo misai o de soma kwada no na onko pebinto emfama wonam ya ne wontini mu atwetwe ni nyina ebe free hono mama ho ban boni apomode mapa etimi aye wodia ebi ana wo hwa me wo pedro ibi ato wo akra wo kan shi ko Kingswalk Kofi Sam enafe Angel Herba na koje wodie ashama fo ni chemo Ecos Pharmacy Tema Community 5 a Little George Madina ko Health Alert Clinic any post office no ene di enimo hye Kumase Colina Herba Danny Herba ena Chriske Herba ebema obi ato Hoko Albert Sam Herbal Takradi AA Men Sansanso na Koforidia Gafsen Pharmacy wa momoni awe enterprise ane cathedral no enedi enimoshe tamale wo beko wo fakojo Herbal eben electromat no na wonso wakwa akwaje edupa ni bi na apomode mapa etimi aye wonso so wodia medema no esi menua ba mede doctor number no chato okay doctor nso dia wo frɛ na wafa obeje wo so nemom emfere woton we yade a na wonya no aduru che yade ni mefri ni tiri so kosi ne na asese de tie bia bie moto na doctor onhunu na wo kwan obefa so aboa number na 0248 92 88 24 92 88 24 eya 3p garlic mixture obiam pebi na onto yeda se papa me sign bra mini aba ho bie wo say 2 years no ena o papa ekoi sanka ebusuan ne mbra botna ho 2 years no manti be ma ne ebusuan ka bio enti no enu achi ne den ne sie enti enu achi no ne nua ba ko koye ne yere ho ade me kwa me kwa adwuma enti me baaye no na me papa ka cha me sa ade chi a obesuma me wone me so aba ko enti ade cha no pa no obenya na eme na o ka cha say opese me mfa be ma ne nsan koma no o papa de kai na me so anu koye nti ye koye no na me so anu frɛ me papa wo fon so ye kwa ya mama ne me papa ne bo na ma ne wo fon so na ye de san ma wo ne ye dan ye o papa nkobi me pa cho de nti wo no so wa koye no na o papa mo frɛ hwan na o papa ne hwan kasa frɛ me papa wo fon so no ne papa ne kasa ye all right be ma ne papa na ye koye na ne papa ne maame mu nyina na o mo firi breku ma ba nti ne o mo wo ho omba je aware ni bi nti mo obi be ware na mo so mo ko bu aware ye de ne ko ma o mo so mo mfanko make history pa to aswe nti ye de koye no eno an man hu boy na biem be CCS achi no na onu a menim ne kan no onu abae o ba hwe nkura ne kira kwan wo papa mo wo papa ho na se me ne gya wade sa tam CCS no man hu ne da wan sende nkura ne sika da obi a mfra musa se nkura ne ho tete ana na modern san ko si so no obi a musa okay nti me baaye na me de ketwa no sika kakra na aka makanso ye 1000 na me yiye na me de akra no ko school nti wo hwe a kire ya na ase o sole 100 cedis 50 cedis en wo de ba panyine no wo SS o kwatare okay me papa na ahwe akra na free classes abesi samire oba na be ma oyeba oba okay wonu na ahwe na bibia akra na ko school edi obama ne sika wom enu 2000 ni school na okono ni sika wom enu 2000 4 years out to now no yes okay 1000 enti ajapade no plot na me ka mo asem me wo ho na ne nua obi frɛ me sɛ boy na ton minim sɛ boy na ton plot no na me sɛ adenti na ebasa mama me si me su ofra sɛ wa ton plot because that plot a wo se onu ni nko ani di na wo so de sɛ otimi ton na ifia de na wo sun ye de nte ma me su ye ni sɛ wa mama anya adwuma me so ma nsu adwuma me ni hwe wa abrabɔ mu enti nka
proto na nka menim se dabi nkura na fe me mentment si kura nka nkura na beba bede e beba besi yo proto o ba besi ampa papa ma ho Yena. Pacho ho ye de wadaro mapa nka bebo din na ye nua ba ni di nkomo e kwan be na ofa so a woni mu no na ye hu nipa kra ni di nkomo yi Media no. Ai pacho oya ode ya Me ba wo toso e nan no. Oba otoso 9 no papa na wadaro na fra osan na ye no di nkomo free hen Efe me ofi danso. Ofa danso o watachi mo Ofi danso. Ofi danso tachi yo ye da se pa se waje pene se woni ebedi enkomo enkomo ndi dia de ato ye nim bebia watie aba abedri no kreben na wom na no kreben na enim Na me pa se wa ti sai. Ose o ware ye oni be ma ne mpna twen ni aware ye de 22 years na fe be ma ne nya adwuma ensem bebre ne kwowi ase na chese aware jaye e bae na aware jaye ne bae no wa na ne ba panyi na wodi 16 years no wa hwe ne fiti sa amre na e be pem sa abre oni bo bra eta asase ni sika kakra e wo asase ni mu asase no so wonya ne ntie se be ma yo ni jaye aware no waton asase no eno na ye frɛ sɛ wo na wo ye agya eye no frɛ sɛ oba no obi beje ne nsɛm aware e na de akɔwie nie Me pa se e ye me kure. Be ma no na me ba no kusi. E me fa no. E fa no no wo me e ba e de home. Da me na wo ni ti. Me de me man. Me pa se wi ti no. Papa mi tie o pa. Nti wo ni no wo me de ye me ho ade. Okay. Ama me tan. Nti wo me de na ya o me ni me mu ni nsa. Ba ku ni ti. Okay. Nti awade ni mu ana be ma no ye ni se wo ni de bi ti na wo ni mesi. Nti wo be se be tan na wo di akura na ko na wa ma ko ni di. Besi ni ma ko ya so wo ni awari na yi. Ni hoti. Nti wo de ko. Wo ha ni bi se be se wabo akura ba no. Wabo be le die. Eyi ni ma tu obi. So wọ́n ní kọ́ ha ìgbà yìí. Nti wọ́n ní yìí nínú ọma. Nti sèṣin ń gbà ní bẹ́ẹ̀ àmì náà tẹ̀lé hɔ a ònyìn àtọ́mọ̀ àwọn nfa ho. Nti nípa kó fún ọmọ náà ebi ọ̀yẹ́ ń sẹ́ ń fa mi bá ní mẹ́rin yànnà. Ní ọ̀sùn náà dáwọ̀ mọ̀. Sàkúrà ní bíbí ni hɔ a ń fa ní mẹ́rin. Ẹ̀yìn ọ̀dọ́ ní sísì ya ẹgbẹ́ ní bẹ́ẹ̀ ni. Ìfẹ́ yá sẹ́ bẹ́ẹ̀ máa ní bẹ́ẹ̀ bá wà á má. Ní ẹni tí a ní mú kọ de wadi awade no e we bia nkanta e we ni papa ketua e bia se ni patu ni madam ni fie ko e ko ya ni ya yes na obi ya ti ho nti de bi ni sanu e ma akura ni ko man na se awade no magunu wagunu ampa ni ti ni hwese bia ni man e bi bia me yin bia bi nkura ni mo na ma hwe ni first one ni to something na emu no emu ko top plot plot no wa mi fa fi wa mi ye aduma no me buai eno me na ni iron rod me man iron rod 12 iron rods 12 nta bua o mi de bebe lento no ni na ye mi ka me na mi tia o be sita me de ko ena mo nana no mu nti se o benya ba bi de o mu tia to ape wo mi ni na ba ni de mo ni na wo mi ti ti na ha ape wo ti mi da ho mi na na me ifa ba bi ko mi ye ko do plot no wo mi ye dina ni ko duru ye no ape me bi ni ha me ko plot ni ni ko se mi ko na wa ko ton fa de ma yẹ́sẹ̀ akabi ọmọ yẹ́ dáa ni wọ́n máa mọ̀ tó akafọ́ mi lọ́wọ́ ẹ̀ntì mi fífẹ́ bẹ́ẹ̀ máa náà mi nfa nkànnì na yíyí ekuma ẹ̀na nfa nkẹ́ bẹ́ẹ̀ máa ní mi ò ní maame ba ní papa ba yẹ fẹ́ mẹ̀gbẹ́ ẹ̀gbẹ́ mi nana ẹ̀wọ̀ hɔ a
bibi sɛ ne nsɛm kakra na kyerɛ sɛ wabɛboa me wɔ nkora ne fi mu ka afei deɛ gye bɛka kyerɛ me sɛ ne nua panyin ka kyerɛ sɛ wɔnyaa deɛ wɔyɛ no a wɔbɛbɔ ne dua ai sɛ wɔngyae ne ma ne hwɛ na wɔbɛbɔ ne dua sɛ deɛ nti ɛna gyae ne bɛ mama ne okay ɛde ne nua no aka kyerɛ me no na me ne deɛ ne nua no yɛ ne mfiti akyi ɛgya wɔ bi a na ɔde abɛ me wɔnyɛ bi so asɛ ɛnyɛ nse okay nti ɛtoa so a ba bi si nnɛ bɛsi nnɛ deɛ mmɔfra no dan bɛrima no wɔnim wɔnim sɛ wɔne wɔ mo hɔ so deɛ na sɛ wowɔ ba no sɛ wonim deɛ ɔda a sɛdeɛ na wɔnhwɛ no ɛyɛ nokorɛ wonim bi ɛma wɔ mo bi ni school fees a ne na metua me ne me yere enti first one no ɛnyɛ sɛ ɔbɛtɔ sekɔyɛ sii no mepipɛ ne ho no nyinaa yiyɛ no ne wafrɛ me sɛ ɔne wɔ grade 2 nti wɔnhwɛ adesua no mfa no kɔ sukuu wɔ adua nkwanta madam na sɛ yɛnte sɛ akoa ho nneɛma a yɛde no kɔ sukuu daabi da ahame ɛnam me nana no yie die nti wɔkɔ sukuu ɛgya biribi ne hia no a wɔfrɛ me a na mede afa akɔma no okay a bɛsi saa mmere nti ɛnua na bibi afɛ no sɛ nkɔmɔ na bɛ se yo ya na me bi okay ɛnam plot no okay na papa wadaro mo time na wo pɛsɛ wo boa wo bɛyi na ne kunu no esi dan no sɛ bɛyɛ adaachi bi wo bɛyi ne wo nana no benya baabi ada no wo bisa sɛ enkrata na ɛda asase no so no oba ne din ɛwɔ so bi ana wan bisa ankɔ hɔ krata no ɛbia bi nsa wɔ kɔtɔ plot no ɛna me ba no fa ɛbibire mu okay ɔfa yɛ no na kwasɛm deɛ ɛwɔ hɔ a na waka na ne babaa no din no ɛni so oh bɛrima no din na ɛwɔ so nti krataa no wɔ me hɔ na sɛsɛ yɛ siri saa krataa no akyi ɛna kɔyɛ transfer sisɛ bi ama nipa no na mepatɔ time na wo boa no na wen bisa se me boa wo na emo me bai din ni so de bia seminti no ase se otimi fa kire okoye transfer e de koma obi na che wo mu ana ekom no kra ye iron rod ani nnua na ekoye no se no so asen abaye ka ana okay enti na me de emuwa ni nyina no na me de me se me nana no menti so that no dem de nya baby e bi yati okay na enu twemu wie no pacho mo ne abrante yesi nkonwa aka che se wan ware me ba me boa o se sidan na nka me nana ne me ma no da chi bi nkomo so nya ba bi info mutintu we jai me we kura ni te kura no ma ho mi ba bia na me na kasa I see enti ko mi ba bia nka me ma no me ba kan ho asem okay nti anya no se mi ni nti se ba ta sina ha kura wa dogi mi no odoji hu no so ampa na ne bu ya papa ketuo yo beje aware ma no so wo de asem ituo nanim se de wase aye ni o papa ketuo na oje aware no o papa kwa ketuo no ti tan ni dan na okay yo enti papa wo hwa usika sign na kodi abrante ya ye kana se o wusu oye wase o former aso ai usika sign na kodi ni ho papa de usika ta se de bi an kodi ni ho na mmia no ni ayo rot na me bia no rot na o de bo to so sese ya usika be say na akodi no afi be mu asem na ye ken be 204 eni a cho yes o ka say o to ayo rot ni nnua ya e be ko be say ni ta so bisa ni bisa ayo rot ni bo bi and na ye ko bi say bi 75 Ghana cedis by 12 ai status bon here na menhwe okay yo papa ye da se pa na ye pese ye hu say asem na ye nua ba de abeto ye nim na ye ka no saa e na nokra ewo muti enti abayi ba ko ya wo hwe ne pani na wo hwe no onfa discount wo phone no kra so say bia me say diska bia to phone so na je fato esiche bi mo fa nko school kra na me bi ho bi me bi ni ho
na so me yira na ta akura no be be di ho bia me yo ye da se papa ni ho bi ma bimba ho ye be bisa Lydia sajem bia no oto bibi to no phone no so e de ma ne dia eja ye da se pa so ne edi nkomo efitachi man madam me pa so me tie wa papa Lydia wo nso ah oti ya de wo kan nyina wo tie o ye nyina so ye tie o me pa so enye se me di me ma so aha me ba no me ni ya me ti bia no de ebua no se de ya enka ya ni ma no de bi ebe yi me ba ni ti me nso no ni ta me se ye pa se me ya enka wa pre me se kura asia me ene papa ne Lydia so case to handle Lydia also handle we dey papa we dey wada ma yesrew me ka bia ma Lydia ye beka no wa akire wai se be ya asem no enyiram kra enkoye se Lydia hwehwe ne papa nti de ye beka wa akire Lydia ne wa anya de metwu anim ha ye wi ani afre papa ne apa na cho eti bi sada so yesrew ye mpese ye be yira asem no enti me emfe no ensi akire ye wi a ye be fro na ye ne Lydia nyina ya pa cho wo san komo no wai yedase nyame shapa wo de waya ma onana no ene Lydia wo so wa anya ade ojitu Lydia ma papa yedase Lydia ojitu ba ha mentio me ba chan ojitu se wo mfra papa ase occasion day bi na my friend ase occasion day ono so na ehwe opiesie ma nti ojidi se wa anya ade nti obe panicho obe panicho ye ko doctor ho ye wi a na wa hyeda papa cho e wo mframem ansana because ye kasa on kan no a e be yira wasem no obi aba betwi wanim say wo papa wo hwe obama okra wo hwe ne dia say ne okunu so ahwe wo man nye bone ana doctor meboa doctor pacho akwaba na ye di nkomo ye nko Royal Home Patrick for na ye di doctor endi enkomo doctor yetio jo mechia ahwefo ne atiefo nyina omojo so medin e de Dr. Ibrahim Adam Yisamene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ano na yewo Ghana haya Accra yewo Ashalbutwe Madina Ashalbutwe ana Kumasi nso yewo Pankrono Etimatim Monique Junction sanso ana uko Techiman nso a yewo Blue Cross Faith Baptist Asoreda no hohwa no bapa ye promotions no nkokra enim se ensuo no tode nanso efomodin mreyo ewo sikasemu no ano odin pa nanso ye yare yi die na ye denya na ye nipa ye ko ye ba ene ade na ye denya yare eka ye ho na yare nso ba de be ya na se ye bepe ne poma sibre ana ye bepe ayaresa na no na Royal Homeopathic Clinic ye de enuema agu akwemu ma ye nyina ye papa ye nana Sheikh Usman Nuhu Shaributo ye the National Chief Imam of the Republic of Ghana ene me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi ye de ato omanima omode mpaibo so no nkokra to akwemu akobi hospital ya no kama na sebe ya oman no nso ye benya ye ho nso mfaso ni nti no ye de niam agu akwemu a ye promotion kakra na promotion na ye no enie yenim se sabre no ukwa yarehwe bia de ubeye bia wo ho sikasem ye be ma okada sika ubeko lab sika ubewura doctor ho sika ye de afidie bi behwe onipadua mu a ubetua sika massage ni ade ni nyina enka ubetua sika na mom Royal Homeopathic Clinic de ye say ye promotion enti per 50 Ghana cedis aka ni sika no 500,000 ne die 50 Ghana cedis enye 500 Ghana ana enye 5 million 50 Ghana cedis na no ena o de ba na yama card na yama folder kama ye wi a so be ra doctor who friend no consultation no free of charge ye nye o hwe afi se twu moja na ye de collab na ye kofifi mu bibi mu dudui mu ehwe de ye koso wo moja ni mu nso a eno nso free of charge a wuntua hwe afi ye wa afidie nwanwaso o ho afidie no be scan wo ni padua no free wutrim besi wo na ase ebehwe wa adwimu wani wasum wahrawa wo brebo wakoma ho wo saabo wo dwunsotwa wuntinim wo nkasem
umojam ubam ubemam ubibia besi fom twan ebehwe ni nyina akosi ya untu ahwe eye free afei se ese fatase ye de usi mfidie so na yeye massage ema wonso a eno nso ye be ya amawa eye free of charge na se ye hwehwe nipaduanum na yare wom na ye se esa yare no ema wa eho de ye charge wo kakra nanso yen de ye ma kwan se wuntimi ntua ne nyina ye ma kwan ema utuatua no kakra empenisi amfo na kire ne nto aso nti ugusu baji wunru no na utuatua no kakra sa hode ho na betua ne nyina ensehwe enti ye adwuma free edwoada ekosi memenda ye starte anopa 7:30 nonso ne fa ne yapon anwumre nonum 5 p.m. For my telephone number no eno ni ade a ehia papa bia wotika mkra na wutie radio anase wako obi nche na wo hwe television wo pekwan akọ na emom wo fa number no a wo telephone number wonyira kwan nti ye kradwe na agi me telephone number no na frame na ye monkomo na ye hunu de ha wo na tu anamo nso ebra Royal Homeopathic Clinic yena na Sheikh Usman Nuhu Shaributu ye the National Chief Imam ene me papa Sheikh Abdul Wadudu Sise akobọ mpa ya bia no a ye dwumadie no sononko kra ye sa yarewa hodo bebre ewo ho enti ye krado na egi telephone number no ne ade ehia 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 tieniye na twiro niye fatu baabi ye ne bia sabre ne ehia wa ebe kakra na ehiawo mi sisu bio 0242 951 005 0242 951 005 One we use Vodafone line a wo pe Vodafone no eno nso 0204 496 212 0204 496 212 0204 496 212 Obi bebusa say na Royal Homeopathic Clinic ede yare enamosa na de yare ne bia muntumi ensa yare ayentumi ensa yenseti bon se bia obi kasemu abupon ebia ne namu na abu ne nsemu abu yenkyekere ana yenseti bones no for now de enka yadwuma ho na afei se yede sekan ana nade eye o surgery ana ye operation apapa ewo no eno nso yenye ho adwuma na ewom de aka bia no ye ho adwuma se ye diabetes ene hawo asikyire yare Ojunson tentem ekro na abeto ho ayenkuda yesi kro yi de engu nyame ya adom na ubedru Royal Homeopathic Clinic ye behwe ema kro no awu kama ede amount Uyo bi a wo prostrate na aye kese be ma prostrate aye kese Johnson na sizi kra anase eba uncontrollably wuntumi nsa no Johnson no ba na eba Johnson nti sabi untimi nkobedwam untimi ntukwan untimi ntena nipam ebasa tutumrika fo ani kire Royal Homeopathic Clinic na yenhwe emawo minua ba yare a mi hunu anase meti edi ana maboto yare a ye friend stroke me yare hwefo ana me doctor nanso yare a mi hunu ana me wura ho stroke eya na mede me ho hye nipa ne mpaboa mu se mete ho ama no dindindin nyame mfa sa ma na masori anopa mi pagya me nsa empagya mi bie ma no akasa me ba ho ana me yere ho a mi bie ma no a mintumi nkasa me pese mitumi nan a entu ana prekope ese kekraw stroke aka wato ho oye wo ho hwe ya enyi saa bre no ubetiam
wobɛyɛ den na deɛ na abɛyɛ na akɔyɛ ahinaboa ahia to papa na stroke ya de ya rehosem na eya na ya yarehwe no ye mu bebre emfa nye adehiade emaye ho stroke enka nipa prekope stroke betumi aka wato ho a prekopa jinse bia accidentally edwaye apawo ma wuti na boho ama amem na woso ana se car de wakwanya nkwanhia na accidentally na wuti na boho heavy ama bia etumi akanwosa na stroke enka nipa prekope stroke betumi abo kokko beye mfie miensa mfie nan ansa na mpo ayewde ebeye na sanse yennim sede na shanso de etie ntino ne yafa ne se ebi kra obi na ato wadu ana obi na aye wuse dabi na stroke no ni nyina wo yetine mu ya memnem no ntini nketenkete bebre na ewom na bia ne adwuma eye emrepa mu no ye befa yare na one by one na ya kyerɛkyerɛ mu yie na mimmie stroke de ene mu kakra ye wontini e control katrema na wo ne ya wo de kasa se koba se emusi ewo wadwen mu a enya de se wo kasa ebeba ye wontini e ma wote mpampan se we ebon ana se we ehwam se santi no ho ka wonte hwe ye wontini e ma sabi oba nya atenka se me kondo se me ne be ma ebenya namu enkita hodie na mpo eno kra no obema no atenka se be ya wo bete de ni nyina afiri adwen ne mu se koba se santini ne ho ka be ma ho nya wakono se oba ne mema enemu nkitahudie bia ni ho a ebeye wakono sanso na be ma nso se koba ne saa sebi empo be oba woro ne ho kyerɛ na hu oba ho a enya de se message ne ka kyerɛ adwen ne se ade se ne wahunu enti obema be ma ne mu so entumi mpegya ye wontine control wo nifa de control wo benkum de ma wo kai se ene ye ne enra nie me nkwada brem we na si ye me fie nie enti wo be se stroke aka obi wisa ne se ma me hin na wo ya no abokuru fufuro din ni nyina ewo brain no mu tinmu na saa ne ma ni nyina ewo na brain nti se ma mo yare so a enkyerɛ sɛ yensa bomodin asa obeba Royal Homeopathic Clinic said ye medical kan e bia frei ene wachim wafidie na to ho a ye promotion na promotion a ye no ye se fa 50 Ghana cedis tete ho de no 500,000 ebra eno ne de be ma o card na yama o folder so be wura doctor who a friend consultation free of charge ye wa fidie wo ho no ma ye de behwehwe wo nipadua no free wo trim abesi wo na ase free of charge sempo ba se ye betwe wo moja akọ lab akọ fifi mu adudu mu ahwede ye koso ewo mu an no nso ye be ya ma wa free of charge ena se ba se ye massage wo nso a free na mom enuro no ana se ye de wutu aduro so na ye treat wa no de ye charge wo kakra na mpo wuntimi ntua ne nyina ye ma kwan e ma otuatua na kakra se eye awo ene ho aye den ama wo se wo ye bema ana wo ye oba awo ho aye den ama wa bomodin na bra ebetumi amumienu nyina amumra eduro bia ni asase isu enyem wo ba eye bema na enyem wo ba na emom se mo ware na se awo ne ma na ya hwe se problem bi wo ho a na e de eduro na clear sa problem no afiri ho obi wa wase me koya awo aduro na nso mikunu enka me ho ana me kra me nikunu na me koye awo ho aduro ana wo ne bema ni nkita hodie bia eye bema ho nsuo ena enyem wo ba enti sa awo eho na wo problem a tumrika ebra Royal Homeopathic Clinic eye diabetes na ha wo ulcer ena ha wo typhoid fever amanfo da anadwo hwa nkromo so da yepa no wo de duru anadwo a untumi na ohuna mu dwawo yare bia ha wo se ye koko bema no waye mre ewo mpam oye oba no waye mre ewo mpam watenka ayira bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic bi se nkuda ekro na atu na kro no ntumi nwu a bra Royal Homeopathic Clinic ye behwe ede amount yare bia ha wo free wutrimbesi wu na ase senye wo kasa emu na abu pom ena wo pese ye kyekyere ma wo eno de ye nim ho adwuma ye nkyekere kasa ena ebia se ye de sekan papa wo de eno de ye nya ho adwuma
de aka bia yare bia hawo wani ene hawo ukotodwe usisi woyɛ wo ho hwe a enye yie wode wani ekire Royal Homeopathic Clinic yɛbɛhwɛ de ama kama enti misraw men kasa bia ya ma wo yare so enti bia yensa tumrika nebra anaw de frame sisi a my telephone number no 0242 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 my Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 ese Accra ene ne mantemu nyina yewo Madina Ashalebotwe Japan Motors ode call Lakeside Estate kwa no so hwa ana baby a wo bia no fa Madina car si wo Madina Zongo Junction usi Madina Zongo Junction obe nso omo pa Ashalebotwe ofa botwe car no a usi ubesi wo highway taxi rank usi highway taxi rank o ma ya pata fefefa taxi fo no wase unya ko na aka kire se wo ba Royal Homeopathic Clinic taxi driver se wo nyina ni maso ya omode wo ebeba sanso ena kumase ye wo pankro no etimatim Monique Junction wona wo hwe me etie me free yaji atebubu amanten adwura mampon ofa kumase ka si wo etimatim Junction usi ho no mo etimatim fie ka ho a ofa usi ubesi wo Monique Junction oba besi wo manimu pe wona wo hwe me free sunyan sahwia kontomra bodi dwaboso ene baabi ani ne asankragwa ne mantemu encheni ade no ofa ka we betimi asi wo sofolai usi sofolai wo so pe etimatim masse trotro ofa trotro na usi ubesi wo Monique Junction oba besi wo manimu pe wono owo kintampo tachimai wanchini ne mantemu nso ye wo tachimai Blue Cross Faith Baptist asori da no ho wa Alhaji Mitobi abro sanum ana wo for telephone number no eno ene betwatia ebre ni nti medical ka say ye promotion to 50 Ghana cedis near ma card ni folder bia ye free enro no nkwa ena obetua ho eka enti for telephone number no na frame sisi a na na ukrafo a untimi nyira 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 ana wona wo hwe me wo Onua TV no be say numbers ni Good TV nani kese kama na wabɔ no wafrɛ me sisi a na ya twetwe enkomo ebi a ye brain nti said the medical ka no ya mo yare so a enkase ebi a yensa ye adwuma free dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday ye start an opa 7:30 na yapon enwumre 5 from Monday to Saturday tibomode na frame ye na tumrika bra na yenhwew na nso fa ahodie nya wodea medamas doctor yeda sepa nyame enhwew pa enche bia na yede yenkomo no eba ewiye etilidia say ukunu owusu waton woni na sase o papa yon roads eni ni nua ni nyina waton ono kwa ni refi cement kura ka ho o papa cement so ka ho na no so ye bags be say bese 12 cement bags na me kwosesai una kwosesai enti mu sidan ni drew level be na apartment me 2 yesi one side dey wi na ni nyina mo ye ni nyina enti sabio bibia mba adwen mu se yen nya pepes na yen nya ne meni ni din mu debi na wo hwa aware ni mu se na esi kɔ na enya o se betimi aya aware jai na wonnim se betimi abasa all right enti mu jai aware no e designer what say watonto oniama ni nyina nansenya na meti nansenya na wote mu jai aware nso be 6 years ni be 6 years ni enti wo ma no won hwe won panyin ni de wo papa ka sese de ono ana hwe wo mo
na wan kasa se say ya wo ye di adwuma na utimi hwe ketwa no so we ketwa no wo me maame ono so wo hefa ono so wo hwa bi mo muti fie hwa na dada ye na adwen so no de obehwe panyin na ketwa no me maame so ne me ya hwe ketwa o so wo maame no eni o papa ojeje o so pa me baba ne sika nyina me na me hwe so o na hwe so nkwa no ne baba na na bi emaye 5 ne emaye 5 okay oh so good afternoon Sorry, the person you called cannot answer. Okay. Ye try say ye beni owusu ebe kasa. Owusu no na ye Lydia ya ni di nkomo yi. Ne ho kani a o meja ya ware no. Na uni ni di nkomo. Me ni di nkomo. Mo kasa ye na sen ni 3 days ni. Aye ja ware me ntwempna na. Me pa cho de bi. Na obi a oni ne ja 3 days ni on do mama wo. Eye nkura ni ntia. Na so won hwe nkura no. Oh. Wan hwe nkura ne de na emom no. Se eye se me friend ana se wono friend me a eye se me fa. Before ye be call doctor. I chop by. Okay. And I me be basu before I be call doctor ho no. O 6 years ago. Hello. Hello, Usu, good afternoon. They are too subi. O say, a train no, mumutete ye no. O sign by a beam, a science and our banner, then a man by it, no be pedding. Oh, meaning by your call ya, or catch and sell my friend, na or me, like some friend I won't family. Okay, see, before I be bano, now friend I won't fa. Now on fa, and I make us a best 6 years, and I'm maintaining kind. That's how some muja are 6 years in it. And so, me find some like a crea came. And now, or friend, my friend, I know. Oh, so good afternoon, oh. Hello, but your family, Aunty Bea. Ah, okay, make a show. Yeah, make a safe Akoma FM, no near TV. Oh, where dear? Yeah, the Yamias papa. Now, when you baby, your friend Lydia. Lydia. Aye. Ah, make a show. Okay, Pacho, who him no kwa beso? Ah, make a show. Maybe I didn't know Lydia, so also unimono. Any ebisa say unim Lydia or kwa beso. Ah, no, I mean, I'm not anything. Oh, aha, I don't know, person confirm me, Edimaye. Now, only the way you are. You got 30. And Maba Montem. Number 2, or I'll tell party, okay, in our teal. And Maba Montem. Madam, sir, baby, I'm with the meeting. You are crying one, no way, and some. Papa made the same family, ni papa na check in Crano. Already a card in Crano, who are more than a month, Miss Ropa. Papa Ninia, oh, Crano. I'm Crano. Aye. And into the Papa no, Mr. Feminine. Papa Ninia, Lydia, and I didn't ask my and you Papa no, near Papa no, Menene Papa in Casa. National Papa in Casa. Me too. Me too, Casa, me too. Oh, it's not Papa in Casa. I won't come be a friend. I have Papa no. It's the now person can I you. No, Madam, Mamma Papa in Casa. All right, and you have Papa. Mamma so crying, Papa, Mamma. I now was saying Crano or Papa or no Papa, and I was sending this come on the show Crano. Loving me, Papa Shana, now can hook a canate. Yes, you know, the cacao, the Shannon, you will give us the yes, because I'm now can I say Crano or my banning champagne. Then, Castle Bishan and Ma, just a choir was a papa, and ma. Say, on 2 time, we stop on my Shannon amount. Madam, me too. And maybe me, Papa Shannon, pa. Okay. It's me, Madam, inform me, okay. I just a message, Nama. Okay. I just a message, Nama. I'm to tell the bar, I do it all the time. You must say it. Why, dear? And Crano come a day. And Crano come home, Crano come the only person who come and check it. Okay. At the class of me, man of the so. Walk at the mother time and candy and the woman time and candy. And I said, you got me, yeah, pa. Me patcho, that many days, to a crowd, me patcho, your friend, Papa. Now, if I see a new dean come and son of a panaba line, so that many days, chat to a crowd.
frɛ papa no ye di nkomo na na ye frɛ papa no enti da bɛn ni de kwa this kwa madam me pa so bebre ori frɛ papa no no me ne nkasa okay na frɛ ma me no kan ho yo Lydia da bɛn pa na o papa ka kyerɛ o sɛ ukunu dada o diska bre ne se fa hwɛ nkra no papa mfrɛ ne da o papa mfrɛ o da so diska koma wo na wa kasa we bisa owusu ayi ne kasa yi da bɛn ni da o diska koma nkra no Debbie nano Sunday na me ba panyini no nano Sunday ye twɛ me pa chan okay visiting akra no all ne provisions ne bibia me papa na eto de man na me frɛ o ka cha say wo ka na ka cha me say visiting wuni wo nti o pese me nye de nko na akra no eso ka frɛ me ka cha me mama ma fi nti ye de bra okay ma akra woni provisions any bibia no me ko ska o de send me 2.8 ufi kumasi na de ko school me ba try na mfansa me tickets ka 100 cedis frame sunyane me tickets ka 100 cedis frame e ka 1.8 1.8 ade so wo ahoma no so ansana oni ye di nkomo enti owusu papa wa ahoma no so papa da ben ni da owusu diska to phone so say fa hwa wo nana no omre de sikada papa cha say omre de sika eja wusu e no papa mami Mr. Danso say wo mre ni sikada wo so say yem frɛ no nti da ben na diska koma Mr. Danso eja bi pa da ben na diska etu ni ko so da me pa so bebre me say diska ma na me ba da me diska me ba to me tia bebre aha me so ya da ni atia me say diska no mre tia twam that day na me kumasi frame me ye Sunday ana me new di ko no bebre fa nkra no wo di kan frame brother ji eti me ka tell say sikatam eta nkra no ho me nti dada me send this command all the time no say mo mama ne o da ka me pass the one per stambre bi o fo madam patoti that day na me ba madam patoti mi tie wo o se yem frɛ na no wo nkomo enti eja so enti e na o se yem frɛ Mr. Danso me pa che weja me phone so won pay kan ke so mi me daw da ma send this camo me fi ka dance ni o kwa de no me send ko wa wo send ma wan wo sika wa send ma wa send this ka kula dot na e na no de nkwa na wo twa ye 600 cedis na akura ko school fees na akura ko school woni di akura ko school akura woni di wo ba na wa fa no so wo to gba wo am ba sha ka dey wo hold on ono no so hia papa enti Mr. Usue on first ka bi e komo be na be say o papa e wa se dada no oni ne di e san so o first ka bi ambre no yeah madam no me pa so be person bi sa ne say sika na wodi ba ye no eye abi a wodi ba sai akura ni edidi sika na ase nsuku sika dada me pa to mi pesa bi ta so o de ta na ase school sika na wodi bre mi wa bre mi sika da wo ma na wodi wo me bre akura ni ja wo mo ho no ni mi de wo mo da ni mi de wo me ba ti dada ti ni ba ko da na wa tuya de tia simpo ana chetu wa bre mi sika da dada me pa so ti ni atia ni say se mama o wa me pa so mo frɛ mama nti na say yes frɛ mama yen frɛ papa no enkomo no ne papa mbo nwie ye yes frɛ mama san ka o papa bisa o say da ban ni da etwato a obre ni sika na sika na ye di sika ana say ye tuku sika eja wusu me pa so madam papa me pa so ti nsema ye kan no se nkura sisa na wo kan asema ya me ba no ni di kan no first born no o nearly to 18 years oko 18 years no to fu ni oko 13 years o ne wo papa no o wo me nana ba no ho no yes you 10 years oko 13 years bia madam me pa so bi sa de wo secondary school ni so wo ho eja usu yi anu madam me pa so eno na ma de wo de ni wo ni o secondary school ni o you me penkran okran ko pese mo ba ni mo na ma ba won chen
o sha wa mo madam wo ba kula ya ko ma me see bisa wo ba ko mi no madam ti wo ba wo ba ko ma bisa anti bisa anti a wo ti me send this come out da ma send this ka da de na mu ma se na wo ka tre me se sika me send de ma me de ma me no ma me ni mo wa ma ne dada madam na me send do that de na ye Sunday me send 4 million e for vacancy so me pa se o that day na ye Sunday e no man say anu ati de anu ati no me send sika bi ama obi so 400 na mo kuma so no madam Mr. Eja usu pacho jina so mame Mr. Danso madam me pacho say be ya nyina be tie say me tie wo question no na eja usu tie question na yi ano ma ye eja usu say wo pa ko se we su ahwa na tito no no ma me pacho dada me ya na ya wo se me so no ko su no yo mama wo di be su no wuni kwa ya wo pa so wo di ko me pacho enu de akra no se benya no nke be me de say o ko school find the na ko se ye so bia no me dia dance e ma o eja usu madam adibi wo hona mo ya mo mani mani na ho akra ni yo 18 years akra no wo wo ye ade no ama mansan ama obi anya no kra wo ma aya mo ngodu mema no aya mo ngodu o mo ya kasa mami kasa papa ni bisa me kwese me ba no 18 years this me pese wo fra akra no o school se sia o be madam Tini menye obi ama na ma afre na mo de Akoma no madam Tini akura no me pese ofre na bi sale say ni o ko school no me niam no hwan na so toye hwan na de akura no ko school wona de no toye wona wo de no ma no wona wo ma me de man tani ma ka me de wona wo no ma no dada na ka me na wo no ma me de hu se wonya ne ma de akọ na na me so no man ka me de na me so asedi wo se mo ye bia me ye na wo pa nko su na me so no ma no ye ma wan eja usu me ni afra ni na na me ya asedi wo ni ma no bisa le se bisa papa na kasa papa na kasa yo papa na kasa no papa na kasa no woni me na kasa no na me so na so bisa ne se o ba ye bisa wo ye se me sending me owo no wo dia me try so ko fim me ba no me pre no so ko fim me say me so ntia me kana me bon na me ka ho atem nya ne wa atem na me ko me se me dia me ya na me ka kire wo no nya dia de won dia wo ya ne dia me so dia ne esa me ya say ja no me ya afura ya we me dia afura nkura no na isi abuwa isi okura wo tete bahabi wo na me wo ne ma da wo ma na wo ma da una masaya papa na nyam ti sa tade papa da na yese tara ya wo be da ni be di papa dance way madam me patro hold on for me eja usu na we say yen frɛ papa no na papa ni be dia dance e ma enti iskana wo se wo send no wadaro ma wo send e de ma hwan da bɛyi ni da twato a wo send iska da bɛyi da twato me send iska ma me ma no ani skane dia madam let's ka say be sensa omu bi school akra ne ko ne krom from be 1 month kwani sika ma sendi esi me akra bi si akra no so bi si ono ha me no so esi akra no so wo school mu honom wo school mu ho entu wo bi a wo frɛ no akra no wo school ha wo de ni sisu ana akra no hwan teacher ni ana oh yeah unipa no wo me papa kuma na yiri oye aduane wo ho oye aduane wo school mu me yiri na wo to no ono okura timi sendi sikati so asisa na ono kwa ne de number no maame na uni say dada baby aoba no kono ne aunty bi wo school mu ho me pa na me sendi sikakese yeah, question unya no. Unim say be me. Ni hu ebusuani bi ye adwuma wo ho. Me ba cha. Oba ne dia dance a cho say ni papa discover ne aunt ne so de man da. Me ba cha da bi. On ka hwe cho say. Dia mama man pa cha wo nchire mu ka. Madam me ba cha. Me ono na me ka chere no ko pe de ne chira pa ma akola.
Yes. Madam, me yes. Papa meet you. Say I could answer the top money saya me send me no 4 days ni. Me na me hope me been me come on 4 days ni. Okay. Na so mo money ni sika and go be sika. Aha. Papa me be eja usu. Yami. Ono yire dada wo se afra no wo yire wo ne ta asase. Say me ne ta asase. Ani. Me ba so ani. Mato anasase na we say asase no de nya se me ne to me na me to masase oboa e ma otoye okay na me ne to na kwan ya paso bua ne de me na ya adwuma mi ni so ye ni to me mo de yan na mi say oba no wamboa wo kwan bia so ama wanta asase a waje atubu se ota asase wamboa o ya me ta asase aye wo e na me say oboa o Emma auto asase no. Buadia me wa ma usko bia se so sika so ne fata asase. E ba te no. Onu anka no bisa na adi be no ye no ma misika be dia me panso misika. Ni e be dia wo anka no kran hye. Ma na me to bidie. Woman metimi mema me papa kwache woman number. Ni abisa woman. Enam so ma me ni woman entam kuranta wanta ba bisi ni. Ma ukunu dada sen. Me ma na 400 cedis. 4 million. E fi here be ma sam ye ken. Ya na de bitimi kra na. 22 years ni. Ba bia na me te no. Me se aja me ka chiro. Me na me ma usika. Me na me ma usika to bidie. Bidie nu bi free woman ka ba na be bidie na go. Woman se wa be. Woman mi sika se enka woman ne mbe ya. Woman mi sika se ne fanya adwuma da be. Wo sika ye. E ja wo so kra na o se ne body ni ntina o pese o be ya adwuma. Enti emre be na o. Na o pa jala na so mu sa no. Emre be na ma woman mi sika ko fa ne ma wo si wo hye ma be hwie ne ma na gu. O se ne body ne figure na ekita ni ntina o ma ne nya adwuma. Enti e brain ti di ntina na o ma ne nya adwuma no. What's your name? Me money ya juma. Me money ya juma na ya da ka ka me. Juma ne die. Me tell me say me fan beginning na me fan no me ya ne ho ade wie ye no. Papa na ka tell me say me ye ne ho ade. Na ne money ni na. Me pa tete. Na wa ade ka wo ade. Oh, ne money ni na o se ye no bia ho ade nti o ba me ba no o pena say me ye ne ho ade. Na wa ade ka wo ye ne ho ade. No, me tell no madam. Okay. We ko bo betia e de ye no ho ade. Okay. Eye bibia wie na wie ayefro no wie na me wie no na kana be di mani. Enti from that time aba be tin na me no ko se ono ayawe. O da hu tuaka. Ka be di mani. Ense me koka no. Enti first of all land no ye to ye no na wo se sika no ye kotua sa sika no free ni pa na ye di sa lo me di ye no wade no. Next ka na so pa na. Me ba to se. O mo ka be se na ni ye lu da ho ade. Obi a ubi sana obeka tro. Lydia ye bo ho ka be say. Menim unim sika dodo o ka so. Me ni pa de ko bosia no. Okay. Na so na ko bosia ni tinka na obehunu. Enti madam pato. Enti madam pato ya no wodi. Papa dan so pato hold on na eja usun kana sem kakra bi na me sign bra o. Eja mi tie o, eja mi tie o. Me tie ni se eni o kana e no kre. Eti me di land no wie ye no ye madam Tobacco na kan so nti madam Tobacco no we Libya ena me kati o so open land na mfi okay so open land dia problem ni land no den time ni nipa na nka me ne ka che no nipa no ni ni Tobacco ka gomi nti me to ni na fu eni ye me dia no me ma half ema me the half no ema madam fo no okay nti me ka ye no ena me ye ma agye say fine eni dia me ye da me fa ko bi so na develop na kaka madam me start say me ye adwuma no me wo frame ti se ba bia me we ya itu na mo a me kwa na mama o mo ye nkaka eti edurumre bi na ba bia adwuma emu aye de na susan no relations will take place e land no so e na me fa ho agye say ne sa na te dia na ye wo so ye ne e na me nya company bi na mo ye sa na te dia se o mo ye o mo hu se land no wo land na so mi si no mo ba bi tina na yi dia wo do land no people so da iti ni bedu si na me oba no na o den time ana me bisa na say 70%
bag ni mi na o she me no ja papers ni we say e wo me papa o nti ya se na wo kan papers ni we obi a me wu ya no me dan papers ya de e wo so kwati usu no o papa o de kwati usu na kwati usu no e wo papa ho wo se na na me ti for what I didn't know what about. Okay. Anything I will get any hope at all. We are getting away from me, meaning Grand Crime, Banner, Mumra, maybe I hope to be the end. Oh, that's all. Yeah, no, they don't actually. What I'm saying, and I'm a fan of what is a sanitary. Me banner, near me, ah, 2 giant Adrianity. Yeah. Yeah, Jimmy Jay. Oh, no, I can say on 2 7 started coming people, oh, make sure because my media fine. Because Papa, me must see a minute can catch them class. Or catch me, I catch me brother say. On net, so oh, me brand equal what I know, catch me say, who are here? Who can my sister so called Congo? Now, Walena, who can make sure say, who see dying, oh, Banu Krum. You have seen what, Beman Krum. Ya kasi ya twa sam na be tenten. It is a agya to mu say wo ware Lydia asase sam ebe mu e na waton opapa ti o ma iron rods o ma wunua e na cement san ka mo fa develop mo plot no say be ya ne ba no ne nana no bonya be ya o ma iron rods e na nua e na cement iron rods was about 12. Oh, mommy, iron rods 12. And no ma would nua ne de ontimi e kan nua dodo. E na cement bags so bebre be 12 ana. Oji tumu sa. David. Oh, mommy, iron rods na. Lydia say, me say me na me first cement no. O na ko fa. Ai no ni wo. Ana o ka je me say ya ko first cement na pa to cement na gu wo so de be ye. O de be trouble rob. Ana me say e be say ntimi me ko fa. Na nke say wonu ye ready na ko cement ni akogu wo. E na iron rods ne ne nua. Iron rods no so wonu ana kekere na de no. Wonu ana ko sa ye. Ai na nua no so e. Nua no so no. Ni na adan no ye nyina na ye ho adwuma. Eja usu e. Enti o ka sa wo bo. Eja usu. Madam, enti ne chwe papa pa ba ya ka be 10 minutes ya ne yapon ye ntimi nka ne nyina wa afidie so ye beto achire na ye pese ehu sei wo ma no de owo school no wo se wo hwe no e na de owo wase ba ho no e no so wo hwe na da ba ni dey twato a wo diska koma awo mo. Madam, yes, sika metuma ka say na no that was na no Sunday kwa ma se be se twemu ba bia me we e ko aye fro wo bole ma me ne frɛ me yere no kra ne frɛ me say o ma me ba be sin. Madam na me ntie wade ba ku bi say ketu ya na ka 5 minutes pe ne ya po ai me so ma no oba na wo te wo no me kra no me di ne ya obibiri na no kra no ni amfana ni agro ani ntina na agene ba no wo so a me ka kire ne say wi asia wo nam no o de ne wo twi mu be getting to face ni tati na kra o ma ho na de me ba na kra ni nti enkura ni nti na wo bere wo no na wo tati ma wa na me o wa tati ma wo fa na we kra o fa na we kra me wo frem o wo frem na o ba tati ma na be de wo so ba tati ma enkura no me ni o mu kasa o mu na ba no mara ma me ma date no ma me no ye bi school no na ma me ye say ba bi o mu ko school no person assistant school no ba bi a family ni bi no de be ko no okay eti o ma me o ko di admission ni bi o say that is 1300 e ma me catch ma me say that moment ni di mo de ma me okay nti be ya ye man ko odo you ni nti bra nko pe school car o de be ko e no catch me say that bi wan hwe be duru mire bi no raba ni ni nsan kan si ko be jai ibi ti paint no onye den o ma ne nye na nti okay anti na 1300 ne die admission o ti tue ni na mi nya o ni no kwa mi gusu a me tua ne niema o ti we ni to enti mi nya nti e ba ye dia no so ni mi na dam eja usu madam madam tieni madam tieni o ti madam no niema ni na wa di enti o man o ye ma no na mti ni na 600 man na obaji no so 600 obaji na mti ni na 600 ni man no na getting to 2 weeks time no me dey na 700 no best so okay am pa so me dey man no ma me ni decoy okay eno ati kra na ma send me send ni ma me ni dey me ni kata all the time enti me pa cho obaji ko ball no madam tell madam me so tie me wọ́n say ya kasa ina
maka cho se mre na ka ketewa bi ekomo no yentimi ndi wie ne last money I was there what last money na me nya ye no that was nanka be si Monday no and nipa no mu wi ani so nti oba sechiman and ko twa ye nti anura and so ne second thing okay it will be some amena and pay 400 it is 1000 and I could be mammy ho and a penny no so much to send day 500 300 Roman 200 ban and we are use cano ampa wakoyi ampa me show mo pa me show mo pa madam wo mo ukrani dia kwa me madam me da wasisa ukrani so sia me hiyo mo pa all the time hold on papa down so our last question I have program number me bisa eja se enkurani wo mo ye dahi na enyi du ade na wo mu ji yo papa down so na se wa eja so ya no e na wo mo da enyi du ade na wo mu ji dada me da se pa o ba ye me dansi ni enkurani kase me kase me di o mo panyi ni kura mo ma kwa na o pese o ba na dada ma me kura ha kakra wo se o ma me bros and o ma me yi na me bros me pa to me bros 250 we de to balanda na ye yi ni share ba je sister Teresa mo no that bros no now they could get the swapping ni ana me ye di mo eja usu bros me bros ya madam me pacho Mr. Danso that's eti enyi Mr. Danso line in free eni be di nkomo weche eja usu oso madam eja usu da ben pa na ubetimi ni ye nyina ye si nkonwa na ekomo madam Roma esi am no ka se ni bi anya juma na block na ajuma na break na mi jina no okay because me man so no ba ji anko okay ni pa ni nyina jina wo eni jina wo Menya dadi, no time, menya dadi ah. Mira numbers by 3, they say I don't know number me from. Okay, and you dey program ya. Ye wie ya ye be frɛ. Why? Number na ye no kasa wo so no. Ye wie ya ye be se ya frɛ. Na ya peda because ene e common ye ntimi kran fa callers. Ya bo afo ade to de bebre sugu ye ni. Enti ye wie ya ye be frɛ. Why? Na ya to anko. Na ye dia azumie ato ho. Na wa ka tell me say ni mano me ni nkunu mano ye ta me pa cho mo ma ye nyu na yo kwa bo afo nkrato ho ye da mase pa ka se me mo pankra na me twa kwa pankra no ah ndio mu nya me ma je ni je nya me pa ye da se na yo ko ni kuju so me ni na ka o awode e wo wadwem o awode e wo nipadua mu ene Akoma Asante Marathon 2024 asanya dru hobiem register abroad ani chemo e wo the front desk of Akoma FM e wo Kumasi City Mall opsitoa anasa obeko Akoma FM social media handles ni nyina obeka link na e wo obetimi so WhatsApp e 0242253723 bra yenhia namfo hien tubrika e wo ahoden mu edane ye memenda 26 October 2024 anapano num pepepe e ya hyase na ba bia hyase e Akoma FM animu aya yɛbɛkɔ kɔwie ɛwɔ Kumasi Papa Yara Sports Stadium agudie pii ɛna tane yɛbɛdi ebi ɛte sɛ arm wrestling after security agencies no ɛba bɛyɛ tag of peace wonim sɛ SHS ahodoɔ ɛba bɛyɛ relay midley ɛwɔ Papa Yara Sports Stadium ɛda no yɛbɛto dame asi dame hene yɛwie a yɛde jam papa ɛbɛhyehyɛ so Akoma from Asante Marathon for the best of the best your registration ɛnɛ yɛ Akoma FM 87.9 Kumasi Ebrosa subim o ahoden e wo wadwem o ahoden e wo nipadua mu ene Akoma Asante Marathon 2024 asanya dru hobiem register abroad ani chemo e wo the front desk of Akoma FM e wo Kumasi City Mall opsitoa anasa obeko Akoma FM social media handles ni nyina obeka link na e wo obetimi so WhatsApp e 0242253723 bra yenhia namfo hien tubrika e wo ahoden mu edane ye memenda 26 October 2024 anapano num pepepe na ya hyase na ba bia hyase e Akoma FM animu aya yɛbɛkɔ kɔwie e wo Kumasi
Papa Yara Sports Stadium. A good EP and a Tanya Betty, a B at the arm wrestling. After security agencies, no, about a tag of peace. When him say SHS outdoor, about a relay, midley, and Papa Yara Sports Stadium. I don't know, you have to damn it, as you damn it, here we are. You the jump papa, ever so. I come from a Shanti Marathon for the best of the best. Your registration and they are Akoma FM 87.9 Kumasi. A process to be one day I will watch him. One day I will nip at him. And here Akoma Asante Marathon 2024. A science through hobby. Register abroad when each chemo. I want the front desk of Akoma FM. I will come as a city more. Obsitua. And answer over Akoma FM. Social media handles Nina. Over link now. Over to so our sapien. I was 0242 253 723. Bra. Yensham and 4. Here to Brika our demo. And done ye Memenda. 26 October 2024 and upon the num pepe hey asase na be be asase hey Akoma FM animo ya yebekwa kowie e wo Kumase Papa Yara Sports Stadium agudi EP and atane bedi e bi etise arm wrestling after security agencies no e ba be tag of peace when him say SHS outdoor e ba be relay midley e wo Papa Yara Sports Stadium e don't know yebeto dame asidame hene ye wia ye the jump papa Akoma from Ashanti Marathon for the best of the best. Your registration and they are Akoma FM 87.9 Kumasi. A process to be one day I will watch him. One day I will nip at him. And here Akoma Ashanti Marathon 2024. A science through hobby. Register abroad when each chemo. I want the front desk of Akoma FM. I will Kumasi City Mall. Obsitua. And answer over Akoma FM. Social media handles Nina. Over link now. Over to so our sapien. I was 0242 253 723. Bra. Yensham and 4. Here to Brika our demo. And done ye Memenda. 26 October 2024. And upon the num pepe. Hey asase. Na be be asase. Hey Akoma FM. Animo ya. Yebekwa kowie. I will Kumase Papa Yara Sports Stadium. A good EP and atane bedi e bi etise arm wrestling. After security agent cereal mix ewo adwaman so Tom Brown ye bi no mo aye ne sa na ye de wheat emo na soya beans na ye de aye eye kama pa ne senti wunya bi na odi sija so eye 30 minutes a wodi wasi kire ne nchine kakra tum na aye ready na wona wo sen no eye man kwada omonya fish boso minsia e de ekwa akosi mpanyimfo so ba bia benya bia to eye poku trading KJT Gate 4 store number F3280 Dr. Mensa store number 614 opposite Oson's chemist afeyadum pizzas peppers and afeyadum pampas so ultimate le mu won man abenya biato KO adeshare market ebu akwa offense so tano so na tonsu for bulk purchases opedodo to a 0246 697358 and 0546 921728 Hematos blood tonic edupa as P pharmaceuticals for their bed drama so folic acid wo mayon 3 so wom eboa ni padua no enyini ene ne nkan ko se de be ya pomude mapa ebetimi akoso enti pe hematos syrup ibia enya na pharmacy shops awodo a etwa ye ho ahia nyina wanumu atu wuntimi ne di edura nyimra wuntimi na wadro ni esanso beboa wo na boost immune system no omo wo eje so asa my from wo 0559 408555 Samaritan Villa Resort and Conference Center home away from home baby abedan wanye wasumdwe baby abedan watimi ahwa nkromo baby abedan wada na ho Samaritan Villa Resort omo akache ne senti ko na wonso kwaje wa home wo honom na ope conference center so de udwuma mu wakase pa wo honom a eno so mo de ebeboa ma wa hoho a wo mo ba nyina no etimi akopa mo kama wo mo achi kwan wo Santase wo mo Eben St Hubert Seminary from 0322 495-180 Aunty Bea. Okay, Miss Mefa, Lizzie tomato mix and bro. Na kodwaman so na kopebi na faye wedwane eye natural tomatoes na omodi egu sachet mu eni konkomu a omo eton omo fa kala bia emfa engumu preservatives bia enso enim opedodo etu afre 0240949091 Agbozo Herbal Clinic enso ebetu yarewa se nyina ede amount typhoid fever junso mu how enamu yarewa usisi eye oya bema obema na ntimi engina so nya adwuma yi a fako Agbozo Herbal Clinic na onsa yare omo Kumasi de chemso Old Insurance Junction wa na obehu omo fra omo 0553
417752 ena enkran kwashiman 0241750282 na kopetiti natural spices na fa ye weduane ya natural spices ya nkete jene bay leaf nutmeg ene de keka ho ene de ya titi natural spices ubenya bi e wodwama nso ato opedudu etu a 0245 580957 na Dank Herbal Complex Limited enso entu onnamu yarewa se nyina emfama o say syphilis gonorrhea ene de keka ho nyina fakọ Dank obetu ase e de amaw Okumase Pechi number 2 City Life Hybrid School wa ena obehu o mo frɛ o mo e wo 0266 593330 0244017556 ne akopɛ Wembat tablet enfa entu ensonsono a ewo yeyem asipin wem hookworm dwarf worm threadworm obenya Wembat tablet eye empanyimfo de ena mo suspension enso ewo ho edema enkra o medi 2 years ekono ubenya bi ato ewo pharmacy bia ubenya bi ato enetiefo momfa encheye enkoma no se ne esikoye no yentimi embie phone lines no ama mo ambe mu na ansa na ye be sorry no mepa chaw mi wia sports for time be 1 minute bi e the birthday si e de ama ye nadofo bi enti mepa ma chaw se birthdays na ye ready a moma yenko ansa na pepe aba bebo mi e wodem hanom sei. Okay, birthdays ni nya ready ama me fa ye production lines no enfa entudwa eye 0530507849 0530507849 eno any ye production lines no so wo how be amanie bi na opese ye ba wo mboa eno any ye lines a obefre opese sponsor your programming so a eno any lines a obefre birthdays no aye ready enye ready ebusu apanyi hweme pepe so hweme say ene so momre no omunya ye crank ene crank ye nyina ya ama enti nye ready me sori nkwa na okay all right enti yenko Mark Tachi uyo UK wey efi udofu nia bema Alex Daku ono so ewo UK osi oma happy birthday eye ora Mark Tachi awo UK wey efi nia bema Alex Daku ono so wo UK he osi oma happy birthday de toso mienu so eko e de ama Paulina Ajeman uwo Asafo wey every Opoku Justice for Paulina Opoku Justice say oma happy birthday de toso miensa e de come me former boss osai eye me dofo mi bibia Mr. Kofi Edudomfe ekoma no hokani Mrs. Jennifer Domfe ekuma mekra nyame enhira na onya okese pa wey efri busuani nyina ho titiri kwaku yaw ena wa kwaku ya ena wakasa odofo prekope eye boss Kofi Edudomfe osi oma happy birthday ye twatwo e de ko e de ama ohima Charlotte Ajeman wonso udi wa woda wey every 1998 kuhis kujis association fo nyina ho titiri pa